ay musidɓe julɓe tedduɓe mbawen jangude allahu subhanahu wa taala duwarinare meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam alay ko laɓɓiɗi ɗon oɗo gueɗoɓen noon makundi hanki ɓeɗo musidɓe meɗen kala ko e meɗen imamu meɗen eɓe seeni anditinoɓe toɓɓe ko yowtiti enen janngana goɗɗen e duwaɗe heɗagol nana faama gollitira mi annda ko ɗe ƴeeɗo kono ko hoore ɗum ɗon yewte maɓɓe ɗe woni e hiilaade toɓɓe sappo e tati kala e meɗen yo mawitoɗe heɗito haa faama moƴƴi inchallahu si ɗum ɗon feƴƴoyi no gasa ɓe laandi to woɓɓe e men fii majje seeɗani no gasa ɗum ɗon ko min tun annden ɗo feere e nder ɗen toɓɓe sappo no gasa ɓe laandi wona ɗiɗi ma tati ma nayi ara noon en towndiri itte morde e meɗen fof ko furta molnaɓe huɗen ɗo e ɗe ɗo bange kadi aray e ngalaaji ɗum e yewtere maɓɓe ɗen ko ɗum ɗo ɗe yiilaade ɗo haa ka geeɗe inchallah e ƴettanomi ko watta yure maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنسيكم رجلين وجوهي لكم يتنقل وقتدي على نظم كذا الله تبارك وتعالى بيوتيني بأسر مندن دين الله وكان jadi zaman uji mental kalian yang mereka para kokomahi kami hara dari Allah dan sunnah Allah sallallahu alaihi wasallam kikude wa yau tu waktu bereng ai sitai koyan ko huti para yang menjaga korombo biasa Oustaz Souleymane diallo inna wande al-ma'ruf wa la yu'arraf waktu ko yoni tudi ele kokal ay kasi waktu di mana karena mau keng di memari haji juga dengan hum dewan nori bayi dan juga dengan hum aja Allah Jalla ma'ala ko andi ni beko ni hala juga dengan hum bila wana maka saya pun Abbas radhiyallahu anhu makin menjandeko wande ko kami sago makko haray harno julde e fotno famuno no haɗino ko ɗum waɗi haray ala ko weddintaɓe hendina ɓernde maɓɓe wewlinaɓe hewdi yi'ugol fewtutuɓe e ngal ɗo gandal fewtutuɓe e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal no andi nelaɗo sallah sallam nde waktu Abdul Qais tawnoɓe ɓe nelaɗo landi ɓe yewtide e nelaɗo sallah sallam nelaɗo gonno makannoɓe ko marhaban bikum gayra kazaya wala nadama hay ɗum ɗo ko aɗa kamo ko ɓen tolnugol e sannugol ɗaɓɓoɓe gandal ɓen toɓɓere tammere nden ɗaɓɓowo gandal ngal kadi ko waɗi noon ko neɗɗo hunde nden heɓorta wala yunabbi'uka mithlu khabir ala moɓe haɗon jini e muɗum moɓe matori fiyeto e fe muɗum foti hiɓe andi ma ɓe anda hewdidimo Allah tabaraka wa taala arsini ngal ɗo gandal ko ɗum waɗi haray ko yeƴƴitingol haqqillaji ɗi ko molana ko waɗi noon ɓannduɗo simo ɗon ɓerdenen fewta hakkilki ngala ɗon haray fayidam heɓata على نوم إليهم جنة بمكرهم فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي رفع شأن العلم في كتابه فقال عز وجل
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من طلب العلم فقال وقل رب زدني علما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الإخوة الكرام الأحباب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فكما بين المقدم حفظه الله ورعاه فموضوع لقائنا في هذه الأمسية المباركة يخصكم أنتم ويعم الجميع. طالب العلم مع شيخه أي آداب طالب العلم مع شيخه. فإن شاء الله فهي 13 أدبا. وخلال هذه إن شاء الله إذا قدر المقدر ويسع لنا الوقت haray musidɓe tedduɓe attorden ko ɓuri hanude kon yettugol Allah tabaraka wa taala oɗo taguɗo tagore nden ne'inde. Allah tabaraka wa taala woni jeyɗo windere nde, kanko woni taguɗo ɓe, kanko woni ne'uɗoɓe, kanko kadi woni jeyɗoɓe. O ɓanti fiyake gandal ngal ka deftere makko o wi'i يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. onon ɗo la ufassiru lakum الآيات. si tawi no toon ko yowiti seeɗa wano o waaw ɗo والذين أوتوا العلم. هذه الواو كما تعرفون هي واو المغايرة لأن الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا ولكن هؤلاء يشاركون المؤمنين في رفع الدرجات ثم يختص الله بهم بسبب علمهم درجات أخرى. haray o waaw ɗo tumfireten ɗe ngeɗi waawuji ɗin hiɗi ɗuuɗi. waawul gasami no toon, waawul atfi taqibi no toon, waawul atfi al musawati no toon, waawul jamaa no toon, waawu alhaali no toon, waawul mustanifa no toon. oɗo waawul mughayara. allahu waɗugol ɓe ɓe heɓaɗa kamɓe e fuu ɓe heɓoyaɗa kamɓe tum. haray en nani kadi o holli wonde makko hulatamo immode jeyaɓe makko ɓen ko anduɓe mo ɓen. miɗo seeɗo reweteɗo wala gonga sona kanko subhanahu wa taala. e ɗum ɗo fo ana atruku tafsir hada marufun ladaykum wama utitu min alilmi illa qalila wa qul rabbi zidni ilma. haray wiɗen nelaɗon sallallah alayhi wa sallam ɓe yettini nelal ngal, ɓe totti hoolare nden, ɓe laaɓani mofte ɗe, ɓe accani immorde moƴƴere nde no ɓattina en faade ka aljanna si wona ɓe yamiri en nden ɗon moƴƴere
yen waɗ ala immorde e bone mo hino ɓattina en kadi immorde e yiite ngen si wona o haɗi en e ɗum ɗum noon aray bone wo bone ɗen anndi sigatu nakira fi siyaqi nafi yadullu ala l'umum wa ma min sharri ɗa kadi wa ma min hayri haray sen wattani ɗo hilla en faamay ɗum ɗo haray wiɗen no akhuna wa inchallahu cheikh mika ba hafidahullah warano ɓe ɓangirina toɓɓere nde jogorɗe janngo adabu talibil ilmi hara jawnaka talibu dunia haray maa cheikhihi andi ɗo hande kadi na maa zumalaihi aw aqranihi aw maa suyukhun akharina alladina lam yudarrisuhu bal maa cheikhihi alladi yani yakhudhu lilma minhu lianna alilma لا يوجد إلا بالتلقي لا يولد أحد وهو عالم ولكن العلم بالتلقي فلا بد أن تأخذه من غيرك هذا قول عبد الله بن المبارك لا يولد أحد وهو عالم ولكن العلم بالتلقي وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى العلم من جبريل عليه السلام فإذا قرأناه فاتبع القرآن هذه الآيات المقروءة على مسامعكم أنتم تعرفونها ɗe ayeje ɗo ɗe wonde e janngude koko geɗi ɗon waɗi gandal a fottata e maggal tuka kale furuɗa ngal wiya pat e ma a wawata ronude ɗum andi ɗo ɗa wawi ronude jawdi ɗa wawi ronude tumbe leydi ɗa wawi ronude otoje kono gandal kañum si baba en ma en fofino si heɓi a kadi a fofoto si heɓa si tawi ɗum manki wiigol ɗo oɗo taw gandal a tawa e gandal ɗon acca ɗon e wiya e batte tuppal baba bodata hino ɗo ka baba en am monnayno mi mara hay leeɓol lekki tam ñamu maafe follere ala ɗum no laabi ko ara masdiko batte ga ɓe to ara to heɓe to seeɗa ara nde batte ha arten ari wala ɗo hende sori ley gam yeey aray masiɓɓe tedduɓe goɗɗo no wawma wallude ɗo heɓa hoore manankum tawa yangaki mo wawma wallude ɗo heɓa suudu tawa yangaki mo wawma wallude ɗo heɓa otowal kono ara yangaki kono gandal kañum ko be fofoɗaka o fofinoɗo joni noon no woodi yoga e sukaɓe hadana llahu wa iyahum sikkuɓe ko karamoko ɓen tun jooɗi kereyi neediji gandal ngal hasha wa kalla jaa al ilmu ma adabi وأو هذا الكلام جيدا جاء العلم مع آدابه كما جاء الدين مع شريعته وأن دين الإسلام أرضي شريعة كن نونكا نونغال دو غاندال أرضي نيدي ونا كرامكو دون كيري دو wonde honde andi sini waɗani ɓe ɗo campagne ma ɗimmoɓe maɓɓe goo ɗawno nete ɗum goɗɗo aro e tum firta ɗum andi dina ko ɗum waɗɗen penga micro ko dow haalete ko fi on ɗum noon enen en yottinayi won joni noon toɓɓere nden en hawray ga e toniki ƴette baɓɓe welto seeɗa ƴette jalloɓe welto seeɗa hawren kadi e vinto kono haray ɗon andi cheikh albani rahmatullah alay en waɗay tagdimi ɗin gimi ɗon sinaten e mawdu on ɗon andi ka deftere maɓɓe sifatu salatu nabi sallallahu alayhi wa sallam min altakbiri ila taslimi ka annaka taraha ka mugaddima iɓe addi ɗon gimi hollooji siɗa yewtude diina ko on anna wonde dey koya anniyo an ko arata ɗo hannde ko moningol yimɓe ɓe kono na weltingol yimɓe ɓen arata waɗu ko nafataɓe al akhillau yawma idin baduhum li badin aduwun illa almuttaqin ko hondi woni ɗi gimi inchallah no gasa woɓɓe moon ahfaduha minni ولست بناج من مقالة طائن ولو كنت في غار على جبل وار فمن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافتي النسل ولست بناج من مقالة طائن ومي بلا تايكم يدعو كونغو كيو بيبي ولو كنت في غار على جبل حيث ميي ندر فميره
yani luggude mettude yaade tawa karaya wa'at lawngol wela yaade walaw kuntu fi ya gharin ala jabalin wadi o landi faman dha alladhi yanju min annasi sal humbo wa hisude lawani do mo wolata ɓenna ko kirminel yagal deƴƴini o andi fotuno usuliyuna wi ay la yunsabu ila sakitin qawlun kono enen kan nunsibul qawla ila sak waɗi wigol min koko deƴƴi kommi wan koko acci kommi mi andi o oye na ko o deƴƴi kon ko o wowlali kon haray hana ɗon noon inchallah haray ɗen naata e sulbal mawdu on inchallah subhana heɗoɗen kadi jomirawo subhanahu wa ta'ala en jangi ayeje ɗe aroyay kadi wonno hawre e hadise e kono ko ɓuri kon ko konnguɗi karamokoɓen noko heɓata kon nafirayma li anna ɓayni yabqa al ilmu fi l insani wa tadhabu barakatu ilmihi min gandal no wawi heddade e nder neɗɗo barakatul ilmi tadhabu yaha ga e ma ara woni shajaratun bila thaman ara woni leggal allah tawara ngal mari ha ko ara ɗuwon al ilmu min ashrafi l ghayat وأجلها عند الله عز وجل. أنا يعني نتحدث هنا يعني آداب علمية وعندنا كدي آداب جدي توا تاكو فينا توا باركو بيمبيجي جدودugol jindugol ɗi ande balko windaɗi ittaɗi e maalumat karamokoɗo yani khalafan wa salafat gandal ngal ko jeeyangal ko ɓuri teddude kala ɗaɓɓeteɗi ɗi gandal ngal ko jeeya ɗum e ko ɓuri mawnude ka Allah e kala ko ɗaɓɓeteko id bihi wahadullahu wa yu'bad tuma nde wonno ko gandal ngal allahu wowtinɗinirte o rewe wal ulama'u wa talabatul ilmi al mukhlisuna hum afdalu nnasi wa arfa'u al mu'minina darajatan inda Allah ɓe holli wondema karamokoɓe ɓen ushira lakum ya ihwatal kiram si wiyino ɗum wal ulama kono ɓeyi wal ulama'u wa talabatul ilm o wawɗo ko wawɗat futtajiɓe wa talabatul ilm e ɗaɓɓoɓe gandal ɓen kono noon ɓuyyida to a talabu huna ila al ikhlas al mukhlisuna laɓɓinanɓe Allah hum afdalu nnas ɓeyi ko ɓen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen wa arfa il mu'minina ko hara fof ko gomɗin ɗum woni kono ko ɗaɓɓoɓe gandal ɓen e karamokoɓe towa allujeɓe ɓe ko ɓe ɗo ɓuri towde daraja e gomɗinɓe ɓen fof ka Allah ɓenni wala yata'atta ɗum noon arata e dow yeeso ɗaɓɓamo ngo ma newata ko ɗum ma weeɓitata ko ɗum ma newata ko law ta'atta ɗiɗo fof wala ya'ti ala wajhi alladhi almatlub wala yata'ahad wala yatahayya'u wala yata'arradu wala yatasahhalu sabiluhu ɗum ɗo fof ko firo kalimatu ta'atta joni noon ɗum ɗo fof wawata heɓade arata e yeeso mum ɗaɓɓango ngo heɓilata ko newo weeɓitata ko laawol mum newata ko fi heɓugol ngal ɓural ɗo illa bi husni talabi si wona moƴƴugol ɗaɓɓugol ngol wal jiddi e waɗugol soobeyagal wal muthabarati e jokkidirgol al muthabara ay al muwasaba wal hirs wal mulazama fala budda an tuwadiba al hudura wa an tahrisa ala talabil wa an tulazima shaykhaka wala takun muttalian anta daiman tuhibbu yani al majlis al jadid دائما أنت تفتح بالمجالس الجديد أنت تفتح بالمجالس أني نودي وقتكو وكان بوديتي كلا دودال كسر enen haali ngal ɗo ɗengal hay mayɓe ɓe gen irtoye ta faala andude no saare nde fotata wiɗa mari ɗo darsu keso fof aray andi ko hanuno koyo ar jeeɗɗo sappo e ɗiɗo nogayo capantato kono enen balko temede temeɗɗiɗo ko ɗum fuɗɗoto ko noon ilirta andi ɓenni wo si tawi si on wal tufingal buddun to so kuntuɗama e pompi uyuɗi a sikka e fuyngal waɗangal waɗi faddeyi no uddita taway no arde ne maggal no heewi na hiika joni accananan fermu noon pompi ɗi
anta togole go sumbural ma yaha ferma non pompunu ndiyan ɗo yabqa hadha dalwu saa wahida la yabqa shay andi an si tawi koye ar tun ƴeewa to ɗiɗo an tattali a cheikhul usaymin rahmatullahi aleyh ɓe ɓangini ɗum ɗo e deftere hino wiya charhu lkabiru ala arba'ina nawawiya ka hadis irbad ibne saria ɓe waɗanimo fawaida yahoji wano noga e goɗɗum ɓe inni haray no woodi hunaka bad ɓayna taamimu lkhata'i khata'un wa taamimu sawabi khata'un ɓe inni hunaka badu talaba la yuriduna alilma haqiqatan innama yuriduna alittila ala alulama يتلو على هذا الآن ويتلون على هذا ويتلو على هذا هو جوال مثل هذا هو جوال يتجول بين العلماء لا يلازم شيخه فما أضر شباب اليوم هذا الأمر على كل كابس كل هذا سكا بندون أيتا قوتنا لازمت شيخي 15 سنة 20 سنة 10 سنة كلا بيدون دو دونكي هاجي أدونا harana ka bolonda maɓɓe ɗum andi si tawi ko gorɗuɗa kaka andaɗa ɗon tum kaka anduɗa ɗon tum kaka anduɓe ma ɗon tum andu ara joni gorgu ma ngun ko ngap haray ɓeɓe yiɗon hande woni misbahul alam woni najumun fil alam hoodere ka wonɗa o haynotonde andaray tawaɓe inna lazama cheikhahu 10 sanawat 15 sana 20 sana ko ɗum yiyata kono enen ko so ari ɗo wano men e nawanonga konaki kamen ka jeeyaɗen toon so ari on neti a jangi ɗon fuɗɗi sattude tun ɓe wiya a rewtata a wata rewtade nden ñande ko oustaz ma ñoata ha yewtitoya haray ɓe ɓe kelɗa tigi tigi on ɓe ko kirminelɓe ɓe on ɓe famini ko kamɓe tun jangi subhanallah andi ɗon taw haray ɓe kelɗa no ɗuuɗi garoya e toɓɓere nden jot andi joni annanu no wasin bayna halatina wa halati salaf joni en waɗay peesiniray hakkude alhaaliji meɗen ka ɗaɓɓugol e ɗaɓɓunoɓe gandal ɓen waɗi si a wi a yaltiray ɗo a neɓa wi tamal ngal to no woɗɗi a wonna boy hewtitoya acce ɗo sa wi a rewray laawol ngol goto rewrano ɗaɓɓa gandal haray ɗon e ko hunde hulɓinide ɓe on tigi waɗa ɗum ɗo o jokkidira argol ngol o rerɗana janngugol ngol o rewto bindi makko ɗi o duumoda e ceerno makko ɓe holli kadi wa hunaka badu l adabi l jalilati yambagi li talibi l ilmi an yatahalla biha maa cheikhihi no hino toon yoga e neediji mawnuɗi hino hanani talibajo ɗaɓɓowo gandal on nde o cuɗorta ɗi wano ɓornoten ɗe lince men ni anina ɗiɗo wi hen kaariɗo kono sa itti ɗiɗo heɓa inde go anda son faami inde nde sa itti conci ma ɗin ɗo a nangi laawol ngol a heɓa inde ara na souleymane na ibrahima na mouhammadou goɗɗum ko ma a cheikhihi wondude e karamoko ma famin al adab no jeeya e leediji ɗin awalan ara nun ɗum taw neɗɗo fof neɗɗo fala mandi noon toɓɓe ɗen haysi ko ruusuji majje on wiyen faamu go'o go'o on taho no hanani ay annahu yambagi li talibil ilm an yuqaddima nadara nde o ardinta darɗe ɗen o ndaara moƴƴa o laƴƴa gitoɗe ɗa yaɗa ɓere tumbere leydi ɗo ma nde ɗa ɗaɓɓoya otowal ɗo ma hiɗa ɗaɓɓa pilas wa yastahiru allaha o suɓino allah fi man yahudu l ilma anhu e on mo ƴettata gandal ngal ga e mum wa yaktasiba husna al ahlaqi wal adabi min o faggito moƴƴugol jikkuji ɗin e neediji ɗin e modde makko wal yakun in amkana yo laato si tawi ɗum ɗon newike mimman kamulat ahliyatu on mo tawata timmi hamdidugol makko e jannugol tawa himo anndi ko woni janngiɗo hayti ko fii tamamu e tu wawɗa janni hay sa janniɗo duuɓi sappo ha ɓe jammima ceerno tamamu e gasi to tawtummo jannuɗa o waway tamade wiya ka ɓe wona mufti ma wona allama ma wona musannif la gasi saɗa wawi masala fiqhiya wahida kiɗa wawi waddemo tahlil
ha neɗɗo janginte ɗon faama lanni sa janni on ɗon ɓe jannuɗa ɗum ɗon fof no dowa wiide ma ceerno no wiɗo angayde karamo ko amin ono noonana wiyoɓe ɗo ko deftere wottere fettu men jangeji wayi a faamali ana nawniɗa duwana ɓeyde ɗaftani ɗum waɗi ɓe inni karamo koɓe ɓe wi tarba wiyun ɓe maaki ida darrasaka chey'ami cheykhan wahidun darrasaka sanada alhadi wal akharu darrasaka matina alhadith anta ta'uddu kilayhima min mashayikhi si tawi ɗiɗo pet jannima hadise goto oya jannima jurol filliɓe ɓen an fulan an fulan an fulan an fulan ila sahabiyi alhadith ila nabi sallllahu alih wa sallam o hatta ɗon oya kadi ƴettane mattinala qala rasulullahi sallallahu alih wa sallam wosiɗa kontude karama koɓe maɓe a kontay ɓe ɗiɗo noon jeeyaɓe ceernoɓe maɓe anndi no wigol ko hadise goto ɓe jangi e juuɗe maɓɓe mami ko ko arba'ina nawawiya tum ma ko bulugal marami tum mi fiine ma mais ko jusu amma tum ɓe nan iye a famali ceerno haray watata haɗɗake sami jani kadi janno won no jogui haɗa sifaji gogon mimman kamulat ahliyatu ewa ko o janginta ko mimo wawi mo andu go ɗiɗi wata haɗɗagati safagatu wa kulol makko allah ngol hino haƙinƙin wa daharatu muru'atuhu tawa tati on moko bayagal makko ngal no feeñi na yo yimɓe ɓe yiyoɗo inna ya tawa sikka ko jannguɗo ara e hunde ara e goɗɗum waɗiɗo yiɗoma oɗo dowa andude ko a jannguɗo ɗum ɗo gandal ma fanɗi wona fanɗi wani moko bayagal gandal ngal tawano e ma nayi e si muwasafatu almudarris wa urifat iffatuhu ta no anda nefinare makko nde tawa piiji tawoji mi sikkano kaari wano détournugol buuɗi yimɓe en wano wujjugol en wano jaatagol rewɓe en wano yeeyugol ko harmi en wano yennugol e tumbo jama en wano piiri deede en hara urifat iffatuhu baqi yani isil baqiya ala ma dakarna jowi wastuhirat siyanatu jowi on tawa ara hino lolli rentare makko nde tawa a tigi tigi on ɓen ɗon de fof no andi tigi tigi on kala hay goɗɗo waɗi toñi ma wiɗa waɗi go wennano ɗum no mi hoolake ami nanira ɗimmo kan wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhima o wonay ɓurɗo mo laɓede e janngingol o wona ɓurɗo moƴƴude e faamingol wala yargabu talibu ɗo kadi ƴentoɗen nde toɓɓere o jumla ɗo moƴƴa hande boyi ko shahadati aliya an yakuna yani huwa yuridu yani assum'a tayyiba wassuhra walaw lam ya'mal walaw kana ma'ahu naqsun fi ddin wal adab wal wara hay si tawi mo mari uytare ka diina mo mari uytare ka renade mo mari uytare kanko yo nane tum imo jogui diplôme towɗo yo nane tum deftere hande omo wawi fiinude ɓenni wala yargabu talibu fi ziyadati l'ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw dinin aw adami huluqin jamil hana talibul ilmi rerɗaɗi e ɓeydagol e gandal ngal tum wondude uytagol ka rentare ma uytagol ka diina ma wasugol jikku labaɗo heɗoɗen karamo ko ɓen fa an baadi salaf woɓɓe indi ko mouhammadou ibne sirina wa imamu malik ɓe woɓe addi tun siga on ma jumla o mubham fa an baadi salafi e gama yoga e feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen hada l ilmu dinun ngal ɗo gandal ko diina fanduru ndaare amman ta'khuduna dinakum ndaare ko ga immorde e hombo ƴettoton diina mon kan kinayatan anil ilm ndaare ko immorde e hombo ƴettoton diina mon hada huwa al adabu al awwal nde neɗɗo on suɓinoto allah o ndaara moƴƴa o laƴƴa gite o ndaara karamo kojo jannomo ara mo wawi janguinde ko wajo himo kulol allah makko no haqiqini moko bayagal makko no feeñi nefinare makko no anda rentare makko no lolli hadi sifatu khamsatu muwasafat
sifaji tati yattasifu biha almudarrisu yakunu ahsanu ta'liman wa ajwadu tafhima. الثاني ليدي دمرين أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. عندك ربطات نواساكم نقول بني تضرب بنا الأمثلة السيئة بين ليدي دمرين كنا نورتك كرامو جمهور كنا في جندر ما في مسألة دينا في جميع أموره وني وجمعي وني وصودا يتيره وني وياها ينوكوغو وني نا يأتي كنا ميدو همده يتبسا دكتور محمد ورين بتنبني مؤجا بوضو كلا نرتاك فوق إدو لا يستشيرون الشيخ قبل وقوع الأمور وإذا وقعت الأمور يتصلون يا دكتور السلام عليكم أنا بلا problem بلا زيدين نولوجي أمين أكوديرا غورون كبيدا أكوديرا وان ara itu na problem mungkin ina mude moje أكوديرا ungo problem di tawatana kamo jerewo joni non on tigi do wara karamo ko mudo den dangal fiya kujini haraw yaltali ga e fere makko de arana karamo ko makko fe jammo gonno yawi nan bari o yidirani mo fotti mo janginaali mo hayno bini o yarite on do mo wiamo be nenen joni hande no men jangino yaba to ye ati tigo ko dumbe wiyo gido na wa tewte do kere waawi tippoto e makbe kere waawi tippoto e makbe ka ko kambe jogi sabi jal jannale andi si awri tawi aduni jatigiɓe hawrodiri woɓɓe ko jomoɓe on tuma ɓe ɗonnenete ɓe bonnante ko wonɗa yangade ko on tigi yaltata e feere makko ɗe e kañum maati e yawirore makko ɗe ɓaɗe o laatoto wondude e ceerno makko wono nawnuɗo wondude e honɗum e docteur jo wawɗo ñawdu docteur jo الطبيب الماهر ko docteur jo foruɗo ñawdi kan heɗoɗen ɗo joni ɓawandinane mi haalanino en ka fuɗɗode fi awwalil wahla ka arande fokkitande nde wimi na karamo ko ɓe jooɗi waɗi ɗi ɗe toɓɓe de joni toɓɓe go ƴettode ɗo Abdoullah ibn Abbas ko wadduno e ceernojo makko tawatana ko ɗuuɗi ha no gasara ko hadis o nanirnomo زيد بن ثابت الأنصاري أخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته ومرتبته وغزيرة علمه بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وقال فحينما تعجب الناس يا ابن عم رسول الله مع جلالتك ومع مرتبتك ومع غزارة علمك قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه wonde mangu makko ka ganda wonde martaba makko towdo yani kafaka bi sharafi wa huwa ibn ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa tarabba bi yadi rasulillah sharifa sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhuma. O yino Zaid ibn Sabit janginnomo oga sara ko duuna on arde baɗɗa teeri mum o yahi ɓaawo yaltidoya jogii ɓoggol ngol o nabi haa ka haɓɓeteeɗo mum enen hannde sa waɗi ɗumen ko escoro yaaga masalan karamo ko ma yaltida e moto ɓe fuɗɗo tun ara inna tiɓɓe Oustaz ƴetta gidon on naɓa moton ɓe enne ɗum ko escoro yaaga ɗum ko wayltugol paɗani ayi enen taw ɓennide haaju ma no bona o ara ina tawa andi koni joyi ɗo o ɗaytuɗo ha haaju mum mon wona ƴoƴuɗo ha haaju mum boni on koye ɗayɓe ɓen kontete nam ɓa yimɓe ɓen haawike ɓe on yiwo wona wiide anama ataytu ɓe garibi wona wiide ko tumaranko jumme addi de o wi ha kada umirna ko ni men yamirira an nafala bi ulama'ina nde men gollodirta e karamo koɓe amen ɓen umuman na fere noon janduɓe men eyi fama alladi amara hada l amra so wi asi sahabajo wi fa hakaza umirna ماذا يتبادر إلى الأذهان؟ نعم قولوا onon koye naw aroɓe ɗagol muhadara ɗum on janggoɓe hadi الأسئلة توجه إليك
وانسبين صحابة جوي هكذا أمرنا من الأمر؟ أحسنتم هكذا أريد أن أسمع ongandi do ko omboni o Abdullah ibn Abbas ko e hombe je akakaligi kamene ka konto ko sahabiyun jalil bal min fuqaha'i madha as-sahaba jento den kadi imam ahli sunnati wal jamaa don ma wiya e den ko nela do ne be jona ba arte ley seda imam Ahmad ibn Hanbal de khalaf al-ahmari on kadi ge jangin no imam Ahmad o wi mo taw la aqulu illa bayna yadayhi mi joɗata ko si wona yeeso ma tigi andi ko bakke ko mi domo o weeɓi toto acca noon mi haqqe kono na mbuuɗi min ni ko on domoɓe de min bal ana min ko ana min dimini min ko min tullabul ilmi konte tawi o wi mi joɗata ko sina yeeso ma an ceerno an Ahmad an Khalaf ibn Ahmad goo o wi umirna men yamirama kadi an natawada'a liman nata'allamu inde men tippitanto on mo men jangata e juuɗe andi noon ɗum no na escoro yagal na bulaw yagal na jofo yagal ɗo ko Abdullah ibn Abbas on ko sahabiyun jalil oɗa ko jeyaɗo e tabo tabi'in imam Ahmad الثالث نيت تمرين أن ينظره بعين الإجلال والاعتبار فإن ذلك أقرب ila naf'ihi bi jaga goɗɗo no naftara goɗɗo wo ko nde neɗɗo on darata karamo ko mum kite teddugal kite mawningol ɓeɗo ko banu adama mawninte ko huwa abuka dini amiya diniya abuka diniya ni walidu amma abuka diniya mudarrisuka aw sheikhuka baba ko ɗiɗo baba hissi e baba manawi jibimɓe maɓen on non ko walidum abuka tiniya abuka attiniya amma abuka diniya ko janginɗo ma on ka diina jon noon ɓe wi ko darugol karamo ko mum guite teddugal ɓurata naftorde karamo ko aqrab ko ɗum ɓurata ɓattinde ila naf'ihi bi faade naftorgol talibajo on karamo ko mak waɗi noon ɓe inni rasu mali talibil ilmi cheikhu hoore manankum talibajo jangowo ko karamoko makko talibajo mo mara karamoko no waywa julajo mo ala hoore manam aray ko jindowo maaka o wiyete miɗo mari komi ala miɗo mari o ala fus talibajo kadi mo mara karamoko o mara hoore manankum wa kana ba'du salafi idha dhahaba ila shaykhihi tasaddaqa bi shay'in ويتوسل بذاك بتلك الصدقة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني وفي رواية ولا تذهب بركة علمه عني نكبو وأن اللهم استر عيب معلمي رواية جديد دلور عيب شيخي وعيب معلمي on tangini ɓeɗo ñoyi karamoko mum wigol ɗo ida dhahabahum no waywa ko jomirawo subhanahu wa taala wa ida qumtum ila salat sigatu almudaria bi mana almustaqbal wondema si goɗɗo e mon faalan goɗɗo e salafuna sali feƴƴunoɓe yoga e feƴƴunoma falnoma yaade ka karamo ko mum janngugol o ɗaɓɓayno goɗɗum o itta sada o waɗa ɓe gandi ka manhaju ahli sunnati wal jamaa no sella التوسل بالأعمال الصالحة كنتم يفوت أن قصة أهل الغار كل واحد منهم ثلاثة توسل إلى الله سبحانه أي تقرب إلى الله بأعماله الصالحة أنتما هري أو يا الله itori kema andi do wi'a cerno man wawi wondara ɗaɓuri mo moƴƴude jikku ɗaɓuri mo moƴƴude ɗaɓuri mo dambe kono ɓatumo ɓurima gandal on tuma wi Allah suuɗanan ayiɓe karamo ene joni ara karamo ko ko ngala ayiɓe allahumma stur ayba muallim on ɗi ara karamo ko jonno mari ayiɓe kono wi Allah suuɗanan ayiɓe karamo ko ango harata hollan fewni yaadu wotanaɓu barki gandal makko ngal andi o wiyande wala tudhir ilmahu min wala tudhibu barakata ilmihi ilmo on ɗo ko mudafun iley minni
en andija ka gandal no heddo e goɗɗo barki gandal makko ngal yaha ɗo ko en faami ɗum ɗon ceɗo ɗen imamu Shafi'i kanko kadi Allah yoɓirimo ko o teddini karamo ko makko kon karamo en fa kayfama ta'amalta walidayka fa hakada yu'amiluka awladu fa kayfama ta'amalta shaykhaka fa hakada yu'amiluka tullabu hadi qaida ma'ruf no gollodirɗa e yummama e baabe ma ɓiɓɓe maɗen ko noon gollodiroyta e ma no gollodirirɗa e karamo ko ma o ko noon taalibaɓe ma ɓe gollodiroyta e ma wonno sa ñu'i karamo ko ma taaliba ma e yenne wonno si awri a lokkiti karamo ko ma taaliba ma e ɓortede taw haɓɓa ha yoora si fuɗɗoma fojjude ɗon kon maruf haray oɗo wa qala Shafi'iyu radiallahu anhu aw rahimahullah oɗo tawi mo fonta ɗeri mo jangude juuɗe Imam Malik karamo ko ma o wi kuntu usaffihu lwaragata bayna yaday malikin safhan raqiqan haybatan lahu li alla yasma'a waqa'aha on ni kanko Imamu Shafi'i mi fontayno ɗeroo yeeso Imam Malik wo mi fontirangol toyi wota o nanu holɓan waqa'aha bil ayn bi mana ko holɓande maggolo wo haybatan lahu wo ka mirin makko wona ndela ɗen andi mirin ko hulugol goɗɗo kulol feƴƴitugo ɓenna kaari no mari mirin mirin bi mana hayba ka arab haray mirin ko tawgol hara yiɗo on tigi wo moko bayagal on tigi gal nangaymo en geli mawɓe fuuta no wooduno hulaynoɓe Allah karamo koɓe laɓɓinannoɓe haysi gandal ngal towa ha kono woɗɗitagol maɓɓe ko harmi e waɗugol maɓɓe moƴƴireji har yinoɗo ɓe wo o tawayno taw o fokkitay diwnugol nawigol ko dureyagal ma ko ñoƴƴingol mode gasi Allah yoɓitirimo ɗon kanko kadi rabi fof no andi rabi ko jeeyaɗo kibar ulama'i ash-Shafi'iyya bal huwa min tullabi Shafi'i wa qala ar-Rabi'u huwa talibu Imam Shafi'i o wallahi majtara'tu an ashraba al-ma'a والشافعي ينظر إلي هيبة له أرأيتم الله يبي مدوك سام أولاوي مدمنتاكو كنت أصفه الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها ما هذه وقال طالبه والله ميوني ريال ما جترأت بسوسالي أن أشرب الماء ndem yarata ndiyan wa Shafi'iyu yanzuru ilayhi ta Imam Shafi'i no yandabela haybatan law kamiri wona ndem rabian enediji ɗin ya ɓendi aray ɗon ko arabo nano arabo fa biya wanima sinadu aray on tigi inchallahu wahawi tippoyde makko jemma par ce que gay toɓɓe ɗen e gaynayde الرابع تبين نايا بيندين أن يعرف له حقا والله نو كدي والله نو غدو نو دو فنسي دي دو عندنا كرامكو مكو نه تسيا أن يعرف له حقا ديو عندن كرامكو مكو هندوم حق مكو ولا ينسى له فضلا هراو يجتنا لي مبورال مكو قال شعبة ماك كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى ndo ko gaya awi be wala wona e majjudo de o wi min milatinoke andi o wi ali enen o wi ali kadi men kuntu min ari milatinoke siminani go jette sami'tu min ar-rajul al-haditha ko hadise je jeruni goto nayne o wi tuma kono 40 nawayatu mi jangi e juude be hadise goto o wi mi latantomo majjuɗo makko fadde himo wuuri mo faala o nela simo faala o nenete o kurka simo kala ko faala o wat wa min dhalika no jeeya e andangol karamo ko mum haɗde makko hara yejjitaali ɓural makko an yu'azzima hurmatahu o mawnina horma karamo ko makko wa yarudda ghaybatahu
o rutta wirnande makko nden ara sikara makko makko yehi o jangginay darsuji o jaabo siɓe jaabotono lande o waɗa ko ɓe watta kon fof haɗa huwa raddu an gaybati wona wigol wano menen Konakiri to si hawri Oustaz jo yiyayi ɓe yiide assalamu aleykum rahmatullahi ara e ndaare ɗo ka Facebook ma ka honno ka WhatsApp haray men naɓa e ɗon message darsu ala nani ara Oustaz yiyayi e ɓuttini ko ɗum hikki ɗo haray machallah wayagdaba laha o tikkana karama ko makko ko heewi enen si karama ko yimɓe ɓuri ɗino foofira kine ɗiɗi yimɓe ɓutti ɗi darsuji no sukki fonɗo ɗo golle ɗe no ɗum anni ono andi ɗo andi min kadi wonino haɗa si Christmas no sutti a famina e arsike duuɓi joyi aray wono menen teela ñoayno ha maya faydi ka hoore masi a sikka e arsike hitanden fop ko ɗon ara fa in ajaza an dhalika qama wa faraga dhalika almajlis enen se wi ɗum tan ñintuɗe ɗen laaɓay ka si hawri tawi a ronki jannude ko karama ko ma jannayno ko a ronki monade ko ɓe yehi kon a yiway ka majlisi ɗon enen ɗum ittata ɗon goɗɗo haray inchallahu ɓe makono si tawi moyen 10 o yoni kaja jon no heddi e seeɗa wa yambagi an yaduwa lahu muddata hayati o torano karama ko makko o duwano karama ko makko waɗi ɓen no waɗanimo ko goto waɗanama o wata yoɓde hay so sodaniɓe avion wa waɗi ko imma ngal lanna ma ɓe maya ɓe acca ngal ngal rone kono amma gandal ma ngal a yaada e maggal labotade yaafo ɗo a yaada e maggal ka huuɗo akramakumullah a yaada e maggal ka nder juuɗe a yaada e maggal ka marché a yaada e maggal yo allah la gaddara llahu wala samahallah woto allah hoddir newnana hay sonti woni bandi o yaada e maggal amugo ka o innata joni a ɓameɗe yaade suware joni ka hunjiɗo alqurana ma ka wawɗo figiya ma kam joni mi acca e hadise o yaasiga mi naata mi amoya mi ara hada yumkin wa hatta almajanina la yatasawwaruna dalik kay feetuɓe ɓe mbadinta ɗum gandal maga sa maya sa naɓora o yaha ɗo si a wi wano Konakiri ari ɗo ko male tum compuloe tatoy ko ɓornoɗa tumɓe leydi accay to siɗa mari anno ene tewi kala tigi tigi o waɗi sa daari ɗo waɗi sije tati conci a addori ɗo ina faala wonde ɗo yontere tawi ɓeyna yetta himunaka filaki ɓeyna feeti kay sina ɓorni laaɓu enna e Oustaz ko bagage imo ɗan o woye ara conci andi fof mi addori ɓeyno accon seeɗa toon kono a wiyata muk joni mi acci fiqiya on Konakiri miɗa addorde awa hadise on ma tafsir qur'ana on ma miɗa addorde ko mi wonɗi ko a yata wo a yatay ɗum ɗo holli ko keye on tigi kadi wa yar a zurriya taw o ayna ɓiɓɓe karama ko makko ɓe o agari mahu o teddina siɓɓe karama ko makko ɓe o awdahu o teddina kadi weldiɓe karama ko makko ɓe bada wafatihi ɓawde karama ko makko feƴƴin wayata ammadu wayata ammada afan kon yaduwa wayataammada ziyarata qabrihi wal istighfara lahu ko makko surraɗo ka ko yo eɓɓam o yaha shari'i sindidiro ɗiɗo tati ɗin ɗon ara ɗon andi o hombo e ziyaraji ɗin wonɗe faandi ɗen ɗo ko ziyaraji ɗi nelaɗo e sahaba en e tabi'in e tabi tabi'in qurunun mufaddala ko ɗi wonɗen ha ɗo wona ziyara wo ziyarati o insinano karama ko makko o torano karama ko makko allah e allah buumamo bakkatuji makko ɗi ko noon kadi wondema o itta sadaka o torora allah on sadaka ɗon o no wi noon e tawassulu bil amali saliha koma ko deƴƴuɗo wona deƴƴuɗo ko noon ka peewal o naata naatirgal karama ko makko ngal wa yura'i fil ilmi wa dina adatahu wa yaqtadi bi harakati wa sakanat o ayna kadi e gandal ngal e dina ka huwowiji karama ko makko ɗi o ñentina dillande karama ko makko ɓe e deƴande karama ko makko ɗen ka fi adatihi yani wa ibadati ka wowiji makko e ka dewe makko wa yataaddabu bi adabi o newraneɗiji karama ko makko wala yada'u l iqtidaa bihi tawa o accata ñentigol karama ko continue ha kan jula après voilà subhanahu wa ta'ala yo fami nabi ay jodi santo te yo nodi nami jure so ay alko inshallah ko dande tanoy pa jure ke inshallah yo ko ga ko jure na ko ko e hape ga alante tan ko na yo ke yo أن محمد رسول
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe wonɓe ka dental ɗo laawol kisal wonɓe laawde en direct ara hiɗen wawi fadade han wagoto gueƴe on juule inchallah Oustaz Souleymane Koloma ɓe ara ɓe continue Bayaana inchallah haray ɓayre en wawali heɓude tan fi windugo titre Bayaana on ara koye nder mo rofi Allah beriya woni koɓe woni waɗude yewtere nden inchallahu haray hiɗen wawi fadade han gueƴe ɗen juule en wawa artude tokkito faade Bayaana o si Allah azza wa jalla on e hoddiri hara jama hino weltana fota koyna seeɗa hino jarna saabu suivugol en direct ka laawol kisal hara jama no weltana fota koyna seeɗa hino jarna dewan assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد يحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم إليهم فكان الله بما تعملون بصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Apa dosa yang dari di mana? Dalam nama itu dosa bagi dia. Lapor orang dia. Kan? Apa lagi? الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله نواصل الموضوع. الخامس نادي جوابر أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته. Behondi ko wonti kadi nayi ami jori on ko wonti muñoto e dow yowrugol ɓerde ko hino fuɗɗa immorde e ceerno makko ma bonugol jikku kono iwra e ceerno makko hara ɗum ɗon sakkaki mo ga e juumodugol e karamoko makko e moƴƴingol finde nden e karamoko makko andi joni sa ni a aden ɗo eɓe wondi ɗo me wondi tumɓako wondeteɗo ala hara alaari wiyete husna aqidati ويتأول وفرر أفعاله التي قلجي كرمكم أكودين يظهر هنا فين أن الصواب خلافه على أحسن تعويل هرفايدك وفرر قلجي كرمكم أكودين ونقول جيكوين ونيورغول بردين وفرر ننفرو وتاوغو كفينيكم دين قلجي دون هنايتي تيجيون ووني صوابهم كوكوهنانو kanko firana ɗum ko ɓuri labede firo wa yabda huwa inda jafwati cheikh bil itidal o fuɗɗo kanko ɗigi saga nde karamako makko ɓerde nde yoori ɓe moni o gantinano karamako makko wa tawbati mimma waqa waɗi istighfar on tuma o ɗum woni o nenetti o toro karamako makko yaafuye o toro karamako makko yo ancammo hay si tawi noon ko karamako makko boni وعن بعض السلف إقامة يوغا يفعلوا بمؤتب من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في أماية الجهال كلا منياك يدو كويرا نقدرغان سيبي كويرا وانا أولا دقون بيين نايمو ما سبوتامو ما والدنا مفوتا ويقول أعرى يدي دولي أهوتا يدي دولي أجانغي بنتي مادي واوا من أولاندو دو ننجا هندو فامو دايدو awinday dar sumaaw ɗum ɗo wiyete dullo noon awide de karamo ko jon daroɗo e hoynugol yimɓe ɓe e jentoto aɗo abdoullah ibnu abbas radiallahu anhu ɓe holli kala ummo muññaaki e dow saddede ma koyeran o heɓatamo e nder ɗaɓɓere gandal o heddinay gurdam makko ɗan fo e dow bumam majjere na so ayni min muññata ko e sattede kon e ɗaɓɓere gandal gasi kono heddinay kan gurdam makko ɗan
e mbuma majjere nde wa man sabara aɗayi kala on muññiɗo e dow ko yeran ɗaɓɓugol gandal on sattede ɗaɓɓere gandal on tampere ko woni e ɗum ko ala amruhu ila izzi dunia wal akhira ruttoto fiyake makko on teddugal aduna on e teddugal ɓe karama ko ɓe yiɗon hande moppuɗo ɓe weƴƴitane taɓe ɓe fofinoke ɓe lettanoma ɓe tampinanoma ɓe ñaɗananoma ɓe onnete kuɗananoma leydi jon ka jangata alluje fo hande sa landike ɗo docteur mouhamadou ouré bari hafidahullah wara wa gayru ma Oustaz Bakar Ndiarɓe fuɗɗono janngude juuɗe mawɓe maɓɓe Fuuta ɓe immiɗon ɓe seeni Dakar ɓe immiɗon ɓe seeni Soudan ɓe immiɗon so ɓe yahi jamia islamia duuɓi 17 mbiɓe woni jamia ha hande ɓe janggay na ɓe janginta fello e ɓaawo fello ngoya yiyatake ande hande ɗum no jeeya ɓuuri lorrude talbaɓe hibbuna an yakuna imaman wa muhadiran wa da'iyatan wa kadhalika aidan wa muftiyan kon ɗum saɓe ko yiɗi kanko kadi ko yo won imam o wona yani onene khatib julnowo juma ma o wona onenete raisul jamiya ma o wona almuhimmu do ka o lollat qabla an yahsula ala hasilatin min adil jon noon o kitiroya seeɗa dullat tawa ande kadi ala joni moɓɓe koye téléphone fiinat si on tigi fiini ha awri e ngal wawata ɓaale aɗa ronka ka huɗɗa kono a ronkata a feƴƴa ka huɗɗa kono a feƴƴata ka ronkuɗa on tuma o gasa ɓenna noɗi ɗo ko ɗuma waɗa hula heña feƴƴa kono tawi ɗo yoolay ma ɗo ko fello a wata jam a feƴƴata ka ronkuɗa on tigi no wadde ni na ɗo famina ko satalde ƴettata o yaha o ƴetta téléphone o andi koyo fiino o fiina oy assalamu aleykum docteur mbiɗa awdi ɗo e gongal kono famali firo maggal ka pula a pulla famali firo haala ba wawata ngal ceerno manikajo si famali ɗo konngol arabu e manika o famali ɗo konngol sosojo e manika pullo famali konngol arabu ngol e puɗal manika sosojo famali yani ko qisil baqiya ala ma zakarna holli ara joganaki ngol ɗon konngol gandal ara mi famali ngol ɗon no walorta ka pulal a pullo est ce que a finino ɗi akede adunaka jooɗade fiinugol ɗi a fiinaki ceerno faqidu cheyi ɗa yewtiɗen jogui oɗo muskila hawjugol e yiɗugol hubbu shuhra wal istijal mawɓe men ɓe noon ma kayno fello e ɓaawo fello bone goya potti woɓoya yiɗi fello no ɓaawo fello ga wiɗo fof fof ɗo no ɗum anndi kono sa waɗi ɗo ni ko ɓeega ko junngo wotore ɓeega ko junngo goya yiyama wonde goya potti ma ɗum ne goya potti ayi ɗum ɗo ko misal haray abdoullah ibne abbas heɗoɗen mo wa an ibne abbasin jan eddiyama e abdoullah ibne abbas o maaki dulliltu taliban wa uzzistu matluban no laaɓi foy hannde sa hewti ka docteur en fiinata ɗon one nete no ngaldini one nete aray ɗawno ɓe janngayno saudi kari ka yiɗaɓe o koye ɓe winday ɓe janngay ɓe doga ɓaawo karamoko hannde alhamdulillahi rabbil alamin miɗo waawi ɗo habbede ɗo ɗe haa jama on jooɗore ni ɓe inna ɓe mbi programme ɗo yaafoto hannde darton ayo fowtano weltiya ko ni haniri noon fowtano weltiya say fawsani hafidahullah 2005 ɓe iwno riyal ɓe ari ziyaratu masjidin nabawi ɓaaɓe hewti a sikka e ganndo alamadina mudirul jamia on wonti organise o kawtoje gaala ay mo wi worɓe fof no fota kaka makko joni amma si a jinda anɗa anndi worɓe ɓe hum rijal wonano rijal walakin shattana bima baynana ɓaaɓe hewti ɓenni joni tawi alaka heƴete sinaka masjidul jamia aw masjidin nabawi ɓe wi joni darsu ñalorma yankojo on ko ɓe waɗi on ɗon tawi kadi ko 25 saabe mari 24 e jogii golleji jeyaɓe hay ko kibari ulama karamokoɓe windano wa yabhasuna wa yaktubuna wa yuftuna ɓenni mohadara goo jamia islamia bada dow lande tugiɗira ha janngowo lande ɗen taw ko oustaz docteur ma yani bil maana sahih arana sifa oustaz ko men hocci ko ara ko bil maana sahih
lande den tugidira hayoti ga be subi seedaajo be inni idha dakhalna fiha fala nakhruju minha illa ba'da ghad sina fa'di jam be inni baawo subaha kadi haray yo be yaw bayna haswatayn ka waadoji din woni ka tumbere juulidde ɗon ɓe waɗa ɗon yewtere ka majlis cheikh saybatul hamad aray on nette ka jullere maɓɓe ɓe waɗa ɗon fen ɗo ko cheikh souleymane ruhay ko ɗon waɗata darsu makko ɓe waɗa ɗon yewtere wuuduno wano menen ko 4 moyen mais yahno ka juulidde fiyo men ɓatto ka takko nade minni takko ɗum ara ame wonay kamen reyni ɓe tawi ɓe hootay avion ƴettay ɓe ɗon kadi natta ɓe inchallahu kadi ko honɗum mi woni anditiride ɗum ko tan yewtuɗo ɓa se wiɗo imamu shafii abdoullah ibne abbas e naye ɓen ina dow ɗona wa sawi fawsani o wa hayyun وهو في قيد الحياة حي يرزق من عند ربي وقال الشافعي أنني عبد الله بن عباس وي متهوينا نوما مدودا أود غندال متدنا مدودا بيريد غندال كوني هاني وقال الشافعي رحمه الله قيل لسفيان بن عيينة ko janginaino no wawɗo kadi ko karamo ko jomonna kono mo ñaaɗuno o ñaaɗanayno aro woɓɓe wayno continenji woɗɗuɗi ara jangugol o ñaaɗanaɓe woɓɓe no wi o conseil mo tawi jaka o ɓattorta ɗum jente ko ɓe waɗi imamu shafii no fillano en onne ndete ko oɗo sufyan bne uyayna wiyanano o inni qala shafii rahimahullah qila li sufyan bne uyayn inna qawman yatunaka min aktari l ard yimɓe no iwa e continent ji leydi ndin fof tagdabo alayhim tikka e dow maɓɓe o yi yusiku ɗande yusiku ko min afali l muqaraba ɓattike an yadhabu nde ɓe yahata ka maɓɓe ɓe accita janngugol aw yatrukuka ma ɓe acca majlisi ma ɓe yaha nokkugol ana enen si awri joni goɗɗo yettiga ma ɗum en na ba jarama sina ɗum duɗalal ngal lancotono mi yetti allah sifama ono woodi o wi fa qala lil qa'ili lahu o wiyani wiyanɗomo o inni hum misluka o inni hum humoka misluka o inni haray ɓen ɗon haray hiɓe ko jofoɓe waaɓe wama hum kamɓe haray ɓen joguɓe yahi hum humoka idan mislu ɓen ko jofoɓe sifama in hay fosat in taraku ma yanfahum li su'i khuluqi si ɓe acci ko nafakata ɓe fi bonugol jikku an on mo ɗum lorrata ta dogi karamo ko ma accitay ɓe koɓe jogi woɓɓe aroya joni kadi jangga andino ɗo ɓennimo jombali ɗo si tasi heeɓi ka ñama ñande o ami toujours hayso o sansali ɗo par ce que ko si tawi an kadi wonde ɓeygu ma defa mi anda son famude puɗal konɓe misangomi woni wadde ko a naɓorteɗo soƴƴugo wiwon hande a bandoni oɗo naɓore hande andi ñande ko mi faala wiide ɗo si awri ɗo a dogi karamo ko ma ka finete a yehi kadi nokkugo na fino ka finete sa wi ɗo kadi a yehi nokkugo ka fine ahi barakallahu fika jooɗo kisa nokkugo to fowtoɗa ko si tawi sa wino ɗo a yehi a finay kono joni sa ɗa ɗo a finet sa yehi to a finet a wawata rewtade darsu a wawata finude a finama rewtatako an yondino jooɗoɗa ceerno no ma an wonɗo yontinde ɗum e an o si ɓe yahi ɓe acci in taraku ma yanfa'um si ɓe acci konko nafata ɓe li su'i khuluqi wa qala abu yusuf rahimahullah o inni khamsatun yajibu ala l insani mudaratihim wa adda minhum al alimu liyaktabisa min ilm o inni wo yimɓe jowoɗa duwa négocié maɓɓe ha famodiro o konti e maɓɓe haraytoɗa holle a jikkitanaki honɗum mo janggata gando mo ƴettata gandal ngal e juuɗe sadisu jeego on an yaskura cheikha ala tawqifi nde o yettata cheyhujo on e dow darnugol mo ala ma fihi fadila masalan joni alaji moustapha ɗo ma ɓiyen karamokojo ɗo cheikh aboubacar soumaworo ɗo ma woɓɓe go'o joni ɓeɗo no andi on joni on neɓidiɗo sukano toon masalan goɗɗo no toon wawɗo janggude qouran kanko seytani cuɗanaymo innawa ka tummodira wo an kadi geru ha jama o gandaɗa ɗo o yaha o yergina joni noon cheikhu on darnamo o fokkita ɓeyna ara oya julnu en ɗo sage wiyata hay sa julna
waqafahu ala ma fihi fadila o darnimo ka tato anni mi yeti ko bindi ɗin ɗo ko adabu ilmiya wona yo a suɓu tun ko welata yimɓe ɓen ko mano no wowira no haala andi enen ɗusi ko no hawnaki so tawi ɓeɗo kañum yani ɓe faala sertude e makko onno ɓe yo yawo joni kono ɓe darnamo ka ɓural woni wa ala tawbihihi ala ma fihi yani naqisa o weltano kadi karamo ko makko e dow si karamo makko felimo ka tawata hon ɗum ɓuytare no woodi kono o waɗa golle reneeɗi kono yeddodigol e goɗɗo wono wippagol ñamete wono taƴugol haala moko ba wono jooɗagol ka hanano ka jooɗede karamo ko makko si hoti felamo andinaɓe darnumo ta o waɗu ka ɓural woni o weltano si ɓe felimo ka ñiñore woni ka ɓuytare woni o jarnaɓe est ce que kono wonde warude ka haray ɗo si hawri tawi karamo ko ma darnima ka tata ɓural no woodi aɗon ɓeynayi ɓe ko criminel ɓe ko gañanani ko fitamiyo mi ande ko fitami lollu ahi barakallahu fika wona ɗum ɓe faala ya wawa julaɓe mbuɗum on tigueɓi o mara hay goto ƴettata ɗo ko comédie o yaltida e ɗi heeɓi ɗin fo o jogo ɓandi waɗidaymo mañi ko andata o heeɓi mbuuɗi nayo yalu yawa ko mene woni jooma mbuuɗi ɓe moro biya ɗum ko sa yi otowal makko gal ayi suudu makko ɗum ayi conci makko ɗin ayi paɗe makko ɗin ayi ɓikkoye makko koyno jalbil ɗarwa bini onne an kay koye makkoye fof no furɗi tori waɗa picco koliri juɗira huɗo a anda e on serti kisa joni noon onne ndete o yaltata wiya o heeɓi an kadi ko heɓuɗa o maru ko heɓuɗa o suuɗa ko heɓuɗa o suuɗa ha ñande goo tawoya suuɗata ko hande kadi zahara ka zuhuri shams wa wuduhi lqamar haray konon kadi aw kasanini a tari makaramo ko makko felamo e ngamere ngol o yino falomo aw ɓusurini yo ayinuhu aw gayri dal ma o yiya aw raɓɓinɗinare immorde makko jeeɗiɗi allah yadhula ala cheikh fi gayri lmajlis l am nde o natata e dow karamo ko makko jeeɗiɗi o hara wona ko wiyete kon majlis l am majlis l am ano ka juuɗiɗo ɗo disinatako o huwa la yastazinu cheikhahu في المسجد وفي المدرسة وفي يعني في مجالس العامة إلا باستئذان سوانا أوديس نوتو سواء كان الشيخ وحده سوني كو كارم كو يونتو كمكتبه كبلبو ما بيرو ما كلا ونينتي كوني أو كان معه غير وني نون كو كارم كو ماكو توم وني هبه وندي غودو فإن استأذن سي أوديس ني كارم كو ماكو o duminike e karama ko makko yoɓe acci o naata bi haysu yalamu ta say kon no andi tigi masalan téléphone ɓe yi numéro ma ɓe anduma indema no windi toon walam yadan lahu tawa ɓe duganaki mo nodda sona ha ɓe gayna ɓe ɗannina téléphone ta ɓe yi ana fewno ɗon imma ɓe faala fowtan maɓe faala wadde ba maɓe faala senade ɓe ala e widema ɗon awa ara a yafoto ɓe kuba tum téléphone wona ya nangu noddi togon insarafa o yahara o monaki go wala yukarriru istidana abadan tawa kadi o fillitata ko nodditugol ma konkugol ma fa wa ida qila lakum urji'u farji'u qur'ana ne ino e meɗi on yandi enen no sa waɗi no ɓenna ɗin miyay ha mi hewti ka maɓɓe mi konki tawi hiɓe toon ɓe salim ɓen ko criminel ɓen ɓe kelɗa andi si a goɗɗo wi karamo ko mum kelɗa ara ɓe kelɗa heewi e saare nde wallahi on ene andi noon aray ɓeynayi wo ka jaɓoɗo nani kaɓe yimɓe jogueɓe taɓe warde o ko bita e koye on ene andi men ne andi ɓaame ɗen ɗayti men feññinayi tumpiiji ɗi amma siko junnammi junnite o ma e ɓe on laaɓe on ɓen ɗon andi ɓe fankay ɗum on ambi menen ɓaakille nen no raɓɓiɗi ko ɗum waɗi siko komi wolantam ɗo ko on jinda heɓa ta laaɓanowo reedu o jooɗotun deƴƴa inna inchallah machallah sababu tayyibon masaibu tayyibon masaibu tayyibon machallah machallah ayiyata illa andi sa yehi loptane ɗo docteur jo on daari mon ka memi muusuma o acciti ɗon a yehi si allah jaɓi a waala e memude ɗon am on fami ngal ɗo ɓuɗa a yehi docteur memi tun a maƴƴi o acciti ɓano muusude a yahi an a memanoyay ɗon hoorema jemma o fuu siɗa wondi e ella al insanu la yara illata
gayruhu yara illata ko goɗɗo goo yiyanayma illa ma o haray on tigi yaraw mum asaminu jeetati on toɓɓoygo haray ko bindi ɗiɗi wata yettobaɓe huɗo kiraɗen ɓurtata se allah jam an yejlisa jeetati on samina an yejlisa bayna yaday cheikh hilsatal adab nde o jooɗoto yeeso karama ko makko jonde needi kama yejlisu sabiyu bayna yaday l muqri wono paykum toto kum jooɗorta yeeso jannginowo aw mutarabbiya ma o jooɗo o tekko bi tawadu in wa hudu in tawa hara ko tiɓɓitare e yankinaare wa sukunin e deeƴere wa husuin anede ɓeydugol yankinade wa yusgi o heɗito ila chey faade cheikh on nadiran ilay hara ko ndaarowo ceerno on nde no fiina wa yuqbilu bi kulliyatihi alay hara mo fewtintini hoore makko o foppet kono ɗo no mene ayey ɗa fiina ga oyano jogii téléphone fayɗigoy ko escale o waɗi mo ƴetti téléphone ɓamoɗaɗi so waɗi dow ga yiya e waɗa ga mo ɓuri no ɗayna mo ɓuri o jooɗo o focco o muyninowo bowo jaato ma o jooɗo o fellowo ambassade ko lanɗo bimo ari janngugo o jooɗo ɓawo focco koyɗe ɗe mo fewtina majlis o nder o jooɗo o soɓɓina si téléphone mo soni yiya sikka o naaɗo to tumo ŋaaño e sikka o yeyino tan o yaha urira ni to téléphone waɗa ga o hewta o wonoya o araya mo fi tawdugo kon sikka o tuɗɗu amma ko mbaɗa en tamo ko ba joni noon wattanen hilla ɗo ɓaaliɗo neediji wona ene attase e jeenayi on wono wi noon inchallah en gaynayi woni faama ka an yuhsina hitabahu ko nde o moƴƴinta yewtere makko nde ma a cheikh wondude e karama ko makko bigadirin imkan en mbere no newori o wala yaqulu lahu lima karama ko makko wiya waɗi hoore kam na ko fi on ɗum wala nusallim menen men jaɓata ɗum ɗo wala min man nagala haada no waɗi woɓɓe wiyoɓe karama ko si adi yeyi ɓe ari ɓe tawi ɗon feƴƴaki tumɓe momamanno tumɓe feƴƴatnoon tan oustage mi nanaɗo yiltite ɗo laɓɓine ɗon mi famali ɗon a faami ɗon ma o wiya min man nagala haada wadde no to adi buuɓe goo ara ɓe ŋeli moƴƴa ara ɓe faami moƴƴa ɓe wiya ko ombo eggi ɗum karama ko ma landotoɗa honto koɓe wolanma ko ombo eggi wala ayna mawdi ko deftere onde ɗum woni kaka sunan woni kaka sahihayn wa shibuhu dhalika sifatu ɗo fa in arada istifadata tanattafa bil wudi so faalama heɓude nafoore karama o newina yani yotta gongon ila dhalika e gama an mbaɗi salaf man gala li cheikhihi na hadise de wiimi e gama ga e yoga an mbaɗi salafi man gala li cheikhihi wiyat ɗo karama ko mum lima ko fi on ɗum woni koye waɗe woni koye hajji o wi a waɗi a wi fi on ɗum meɗen waɗa a wi acci a wi fi on ɗum meɗen acci o wi janggewal no enen ɗo ano menen Konakiri finagol tafsir qur'ana ko sembo ɗerol si ɗum ɗon manki arani way sa juuɗi geeƴe tati bindi sappo e joyi woni timmu tis wawata naho wawata safo wawata luga wawata balaga o anda masin o anda rijal tafsir o anda damair o anda kono o fino toon jani onnene te bindi sappo e joyi tafsir janngo kadi ara o fiino waɗi janngo kadi o faɗɗi janngo o fiino waɗi ndewari wo defte ɗen ko lewnarki ki woni maktaba o ƴetta o sonna ka lewnarki ɗo o mondara meɗe yaano janngugol kono ɓa ko ɓeygu makko mo ɗimattade passion on suusata wiide mi nana ko janngoy ɗon ko ɗaw ko ɗum ɗo woni muskila men o ene yiɗi darsu njano en rewtata en duumodata e karamo koto ɗiɗi en jaɓata fuɗɗorde kisarul ilmi qabla al mutawwalat kisarul ilmi qabla al mutawwalat wal mutun qabla yani onete ashuru ɗum ko cheikh mouhamadou ami sengeti woɓɓe ni ko goɗɗo andi ko mufassiru ko usuli ko kanko kadi inni ka qur'ana ko tilawatan summa hifdan summa tafsiran ko ɗiɗo ni sikaliyeji janngugala ɗo tilawatan summa hifdan summa tafsir nam nabda'u bil a'la
ko ɗum enen fuɗɗorten ko tafsiro ko ya janguje ɗen haɗe ɓowra yor ko fontuɗa kamil o fof ara ɓuƴƴo ƴeala hunjoɗa yettoɗa fira konana e goɗɗo nena Oustaz en waɗane men darsu ka quartier amen haysi ko haysi tafsir kala mum ɗen wallahi ɗum ɗon no yurmi ndara tawa ene fuɗɗoroyɗen aye goɗɗo no fira ko wawata janggude o fira ko o wawata janggude o fira ɗo ha moƴƴo ɓaƴƴawa heɗowo leɗɗe ha o daroy wiyama joni rattilil ayati joni janggu noon ƴeeɗen tum tafiru hay fus o wata o andi ɗum ɗo ko nawnare sakitinde nde tawata koye wattan hilla e mayre moƴƴa biidnillah subhanahu wa taala walyahtafis yo reenu kadi min mukhatabati cheikh mimma yataduhu ɓaduna fi kalamihi on tigi o reeno e yewtugol kanama ko makko ko yimɓe ɓe wowti yewtirde e hakkude muɗum kon ma ko ɓe wowti yewtirde karama ko makko joni min ɓeeɗo ko karama ko cheikh mikaɗo awraha wiyani kanko ɓeeɗo ko gorema ɓe awmani min ko karama ko hay si miɗo hecciɓe joni no cheikh mikara tawiyata no e mawɓe tappa balawa ngal yeƴaɓe ɗo an kadi aɗa e mawɓe on wayramago e adde seeɗa ɗo ɗum acca goɗɗo go waɗane ɗum karama ko ma an on acca ñanda donc mi woni yewtude ɗo kon andi mi yettino ko mi addino gimi ɗin wonna e nette ko hunde nde tawata fayidi si a yewti ɗum goɗɗo go'o e janngoɓe ɓen hande wano cheikh fawsani woniri ɗo ni a yewtiɓe wano cheikh mouhammad mouhtar sengite waɓe wano ɓen karama koɓe wumɓe yangodude e gandal a yewtiɓe goɗɗo no wawi tampude karama ko mum e balawana na ye mawɓe adde seeɗa on wayrama masala anta ɓuuɗude cheikh ya cheikh talal ghiyab tadfaul gharam ɓe innayi cheikh ka tat waji tat wuɗɗam karama ko ma wiyay ɗum ni andi ɗum ɗo ko hunde hulɓinide hara wala yadiqu bi khitabahu bihi hara ɗum ɗon hawrodira yewtigol karama ko mum misre wigol e isbika onenete mabika andi a ɗum ɗo ko kalima ammiya ma wigol karama ko mum fahimta ma wiya karama ko mum sami'ta ma wigol karama ko mum atadiri ma wigol ya insan wa nahwi dalika ma ono yette baɓɓe ma ono yette bariɓe siko a yette sojo a wamu yo wonno e gore ma en na karama ko hay siɗa hecci ɓe mi anda kam famude min nata awmidirde yette bari e yette so no waɗiɗa no yawodirira yette ba yette jal no waɗi hadise ala e ɗum fussonno e nette koyenen ɗum keyi ɗum ɗon fino yawodirire kono non tiyara hewɗali kadi mo balaga ha e wowlinamo ko ina gon waɗi sa wi yette baɓe ɓen fof ɗum ɗo ko tamimul hatay ko wujjoɓe masala paɗe ɗum ɗa wolaɗi gonga ma yette jalloɓe ɓen fam hunde kaari woni andino min ɗo ko tosoɓe anndi woodi feƴƴoɓe ɗo ifadi haalaji taw taalibu ilmu yatajannabu an hadihi l'umur yatajannabu an hadihi l'umur wa kadalika ɓe holli kadi ko nandi e ɗum ɗo sappo on iɗen mbatto tullannugol ida sami a cheikha yadkuru hukman ɗum ɗo kadi no himmi en moƴƴa jentoɗen ɗo kadi moƴƴa surtout onon accirteɓe duɗe ɗen ma onon tawɓe wonde karama kojo on si falji e nahaw ma e ɗuma wiyay kaarijo elaɗo ari yiyede landotono ubayyu kaabu sino e jama on si ɓe falji ɗum no hani ka tawata honno e nette karama kojo no mari ɓe waɗi itimade ɓe waɗi fiɗa e muɗum ara o landotoɓe masala ara ɗum no ara wonde yatarihi annisyan no wawi farade mo yejjitugol ngol si tawi sayhujo on wa ida sami a cheikha yadkuru hukman si kanko talibajo on nani sayh on no janto ñaawol fi masalatin e masala fiqhiya aw aqadiya aw faidatin ma nafoore mustagribatin hawnide aw yahki mamo fillo hikayatan fillaye aw yunshidu sha'ran nanete shi'ran afan aw yunshidu shi'ran mahimo yima gimol wa huwa kanko talibajo on yahfadu dhalika tawa himo hunji goɗɗon gimol asghayni
o heɗito faade e gimol ngol isgaa mustafidin lahu fi lhaali hara ko heɗitande naftorowo ka alhaali ɗo mutaattishin ilayhi hara ko o ɗonɗaɗo faade e yewtere karamo ko makko nde fariha bihi o weltora ka annahu lam yasma'ahu qat wawa si o nanali gimol ngol ma masala o ma ñawore nden ma ɗum fillayi o qala ata'u no fillano en o wi inni la asma'u lhadise o addi laman muwaddatan lilqasam o inni wallahi min miɗo nanira hadise min arrajul e morde e gorko on wa ana min alamu bihi min hara miɗo ɓuri mo andude hadise on fa urihi mi hollamo min nafsi morde hoore an anni la uhsinu minhu shay'a mi wata moƴƴinde wano o moƴƴinirtan wa anhu e gama e taw kadi o inni inna shabba la yatahaddathu bi hadithin wallahi sagatano yewta hadith fa asma'u lahu mi heɗitanomo ka anni lam asma'u wawa simi ha hande mi heɗanakimo bimana wonnenete ha hande mi nanali hadith o wala qad sami'tu wallahi tawa hara mi nanino hadith on qabla an yulad ko ɗum ɗo wiyete yani adabul ilm ko ɗum ɗo wiyete amanatul ilm alhadi ashara qabla al akhir alhadi ashara sappo e go'o hikkondirɗo e lannirɗo alla yasbika alcheikha ila sharri masalati ƴew additata ko karama ko makko sarugol masala karama ko makko wola tum masala inna ñawore hunde kaari e cergal ma e hajju ma ɗum wonno oustaz ana ari oustaz miɗo andi jonnelam oustaz jonnela karamo ko hajju ha jonneɗa donc goo aw jawabi sualin minhu aw min gayrihi ma ɗum jabagol landal immorde e makko karama ko makko lande landal tum o henne oustaz min to miɗo andi wala yusabiquhu fi o soggata kadi karamo ko makko min wiye ha nokkugo awa ɓe waɗa uttu ette tumɓe faade tumadde mofo mafa ɓe feƴƴa ɗon no ɓe hisira ha ala neɗɗo timmuɗo henna usaje yiltiteɗo men nanali andi joni hari wirtere nden nane ko gokkum kono joni noon si allah on jaɓi nde wonay sakul par ce que nane hari buynanali ɓenna usage en ɗon men famade yiltitane men ɗon seeɗa wala yudhiru marifatahu bihi o wallata karamo ko makko gandal ina ɗum waratano ɗon wonde mo andi ko karamo ko makko landi ko aw idrakahu yani lahu qabla shay ma kanko himo faami on masala ko atti yani mo anduno on ko atti karamo ko makko fa in arada cheikhu alayhi dalika ibtida watta masahu min fala bad amma no karamo ko de makko wi oɗo akhijo ko noɗo wiyete na mana Muhammad Muhtadi yani on nete jaaɓingal landal na yo wimi jabatako ɗo kadi arani anaki karamo ko par ce que ɓe ɗaɓɓirimo yo o jaabo o jaabo e holli kadi fayambagi an la yahtaa ala cheikhi kalamahu ɗum ɗo noon fayde enen kala ko fuɗɗiɗa ko makta wonata ko talibajo on gaytu yimi onene siɓe haysi ko programme ji aduna masalan joni konakine en embouteillage no ƴeyanno meɗen awri embouteillage yew sa nawno ɗumenen kadi ɗon to ɗum la ilaha illallah wadana faydo no embouteillage ala andi ko noon e fennugol karama ko mum ni par ce que ɓe wima ɓe hawri embouteillage a wi yew noon hari embouteillage ala to ko menen ga joni faamu ɗo nde yewtere ko ɗum waɗi mawɓe men ɓe jaɓatano taalibajo wowla yeeso karama ko woni ko boni woni ko bon ono enen andi joni andi ko wiyete kon orge ko ton wonde andi joni sa woni toni ɗiɗo bindi ko nawigol de ko toni ɗi ɗeri ɗo koko ɗi wowli kon an yiɗa ɓaawo ton iɗi wowli waɗi hokko an a diwoyino hokko mo yeyi kadi e terrain goo hande enen muskilaji ɗin mbimi sifata ɓe holli kadi am kalama ayya kalam haala wonon haala wona haala fi ba gandal tumde wala yusabiquhu fi o aditata ko karama ko makko e ganda wala yusabiquhu o soggata karama ko makko kadi e untoyagole ko ɓe anda ko bal yasbiru hatta yafriga cheikhu kalamahu thumma yatakallam yumkin amuño ha karama ko makko gayna yewtere mum nde thumma yatakallam waɗi karama ko ɓe tarba wiya ɓe wiyay
ومن آداب الكلام ألا تقاطع محدثك أجا نيدي يوتي دتيدون دي أتجتام يوترما. وكذلك أيضا في المجلس ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه كرمكم أنه يوتدم أنك إلى يوتا قرنكم أو مع جماعة المجلس ما هرا كرمكم أنه يوتدم إلى يوتا جماعة ما كرمكم أنه يوتد جماعة مجلس لا يوتا قرنكم ما كرمكم أنه يوتدم لا يوتا قرنكم. Do enen andi dei problemi parce que do ayay do téléphone makko sona tumo en mo ena sa Oustaz no acce hadde non non na Oustaz mo ne acce hadde naari do mabbe sekuda do wona weeru mabbe fusuda do ko e majlisi taalimi on boni dane kono be holli kadi ولا وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت وحين وتو أرى إنما كودن وتوا من كلا وقت كلا ساعة. الثاني عشر قبل الأخير إن شاء الله سننتهي الآن. سبوي دي ديوم modo woni hikkondi wino kodi sappo e jeldo se sappo e tati inshallah ma fi ziyada wala nuqsan. Sappo e ɗiɗi on idha nawalahu cheikhu shay'an tanawalahu bilyamin. Si karamoko makko jonnirimo siko karambol siko uddode karambol siko hay siko lekkol sokkitirko koɓe jonnimo hay hadil garuratul ma nduɗo bidon mum ndiyam kamɓe hay si ɓe farji ɓe jonnirimo nano o wiyama ɓe feeta ɓe jonnirila nano kamɓe min kam mi jaɓiray nano nanda so si ɓe jonnirimo goɗɗo jonnirimo on kanko yo jaɓiri yatanawaluhu bilyam. هذا أولا. ثانيا وإذا ناوله شيئا أي وإذا ناول الضمير يعود إلى شيء تجري مجنون كرمكم مقبول ناوله باليمين. وإذا ناوله الشيخ شيئا يتناول باليمين. وإذا ناول الشيخ شيئا تناوله باليمين. هذا معروف. شو جاب كرمكم مقبول مو جاب إلى نيامه احتراما له. Kanko kadi so jonnay karamoko makko jonniraɓe ñaam hay si karamoko makko ko nano jonniri mo jaɓira ñaam hay si kanko so jonniri karamoko makko ñaamo ko nano ɓe jaɓirta ala rahati kanko to o jaɓira ñaamo ngon ama kam o jonniraɓe ñaamo. Wa ida jalasa bayna yadayhi lidalik si o jooɗi ke yeeso karamoko makko wano ɗum ɗon fala yaqraba minhu qurban kadiran yunsabu fihi ila suilada na jooɗagol ha ɓaho e maɓɓe waɗa ni faydi joni annaynite faydi wa tirotoɓe foto wona yo jooɗo na yo ɓatto karamoko makko ɓattande anduɗo goɗɗum wo honnaynete dambay boyre needi faade e makko yunsibu fihi ila suilada. Andi mawɓe men ɓe haris ɓe falama andinde koɗa ɗon paykum maɓɓe kum ko bon kum needi soko ari kum pillitiɓeɗa kum diwiɓeɗa kum sombitiɓeɗa kum dampiɓeɗa kum yani jaɓiji kirwol maɓɓe ngol kum memiɓe waare nde ɓe wiyay ceerno en ɓe oɗo kadi komo mo famdegal pulal ɓennayi a ɗum ɗo pay kum noon ko kala bante um de aray noon wowloɓe mere ɓe wiyay kala bante mo kala bantoto andi kaɓe wiɗo oɗo kadi komo mo on mo famingal pulal ɗo yo Allah wallu arana oɗo tummar yo oɗo kadi komo mo ɓenna awa oɗo noon ko kala banteje ɗe ɗum ɗo pay kum no ƴoƴi moƴƴere tan ala baba ɓe hiwromo ko wiyete comme hiwradu khassa par ce que ɓe innayi a takhsisu bada tamin yadullu ala al ihtimam. Aray ɗum ɗon koko anduɗen enen ɓe mawɓe Fuuta ɓen ne wala yadaw rijlahu aw yadahu aw shay'an min badani ala thiyabihi aw thiyabi afan yirtito wala yadaw rijlahu aw yadahu aw shay'an min badani aw thiyabahu ala thiyabi cheikh aw wasadati aw sajjadati wara o ƴettade jungo makko koyngal makko ngal ma jungo makko
ma gonno yoga e ɓanndu makko ɗum ano howru makko ɗum ma ɗum coñci makko ɗin o dewta ka honɗum e hoore coñci ceernojo karmokojo no wallidi ɗo tigga mum ma burmusu maɓɓe o an kadi itta ara ƴetta kufne ma on patta wallida hoore tafi um kaɓe jooɗoto ɗon ma ɓe ara ɓe jogii kumisasum kaɓe soɓɓindoto an kadi ara wonde soɓɓidoɗa ɗo ma wallina téléphone ma on hoore ɗon ma ƴetta misiwaru ma ko wallina ɗon ɓe indi ɗon ɗon hana ko noon kadi onene tapi um kaɓe toloto ɗon wala yasiru ilayhi biyadihi aw yugarribaha min wajihihi ɓenni o kadi nayo o sappo faade kara sappora kara moko makko ni waɗa escadoron no nanga bandi waɗani kono fo ata koye to non naani kara moko ma yewtinde sa yewta e kara moko ma naya sappo ɓe waƴanto ñamande mo yoɓata ma ɗum ande yeeyoɓe duro kono nangue la aw yadriba ha min waji ma ɓanna jungo ngon ha battina ka yeeso ga aw sadrihi ma ka ɓernde ma aw yamassa biha cheyan min badani aw na ɗum o memiraɓe ngo eti on tappa on kani yeƴaɓe sa fiilo on andi aray ɗum ɗo no hulɓini waqiila fa yafe waqiila joni ni ɓigoy waqiila toɓɓe ɗiɗi wonti wonde toɓɓere waqiila arbaatun inne dey allah yusibakum ma asabana andi mawɗo ka ndaari bindi ɗane ha neeɓi wo bindi ɗi watte ɗi amay ɗi wattay sikka ɗi ɓoroto ka ɗeri woni yiya toɓɓere sikka ko ɗiɗi yiya ɗiɗi sikka ko wootere waqiila wi'ama sigatu attamrir arbaatun la yanifu lsharif woni haraja hunaka gayru lsharif la yanifu lsharifu minhunna wa in kana amiran ɓeyni piiji nayyi heɗo rendi moƴƴa neɗɗo tedduɗo on mawnintinanta ko ɗin ɗon haysi ko o lan wa in kana amira piiji nayyi townitanta ko ɗin ɗon neɗɗo tedduɗo on haysi tawi o laatike ko o lan qiyamuhu min majlisihi li abi wa huwa sababu wujudika fi hadihi lhaya bada mashiatillah immanagol baaba en mum ka jooɗino ɗon ɓe toolo neɗɗo tedduɗo mawnintinanta ko immanagol baaba en go wa khidmatuhu lil alimi yata'allamu min e kurkanagol makko wonande gando on mo o jangata e juuɗe uppangolɓe pasangolɓe dankanagolɓe ɓiɓɓe ɓen woncitangolɓe wanangolɓe rondanagolɓe enen ɗon andi enen ko ƴiwruɓe fuuta ara eɗen andi ɗum ɗon a remanay karama ko ma a wowanayɓe a ɓoranayɓe a ñappanayɓe a bambay ɓiɓɓe maɓɓe ɓe a ɗaɓɓitay ñalbi ɓeygu maɓɓe ɗin a naaday dammi maɓɓe ɗin a hippay gertoɗe maɓɓe ɗe a teyanoya ɓeygu karama ko a teyanoya kara kadi ko honete ko ko jangira yiltoɗa ɓe nele meside ɓe rondine en addu e qissa sakkitoro si boni sino heddoyi amirul jilsa o dagiga tani papante andi ɗum ɗon ɓe hattata ɗon kadi ɓe yilto kadi ɓe ƴetta haysi baaba en makko en no hecci karama ko makko yumma makko e jaaja makko en ɓe yaha ɓe duulano karama ko makko baaba en makko en yaha ñappana karama ko makko suudu howanaɓe hoggo ngon remanaɓe soppanaɓe piyanaɓe maaro haɓɓa rondo naɓa no waɗa ka watta ɗum no waɗayno haja marufo ɗum ko anda ɗum joni enen ɗo mi tañƴini ange karama ko ma on nenete ko wondi on ko wigo lawa on nenete on o waɗanayɗam message Oustaz waɗanayɗam message noon fof haqqillaji yimɓe fof waɗama e pootiji ande ari ko alludane woodi joni ko alluɓale mo yiɗa o no siifa tuɗɗa mo yiɗa o no dundini guite mo wa sunno o juuɗi no siifa tuɗɗa tun no si ayata moko ba kañum tuno dari kañum tun e kale fuurno jala ɓe portoɓe o ammen waɗi a fokkiti waɗi a wi assalamu aleykum ara jaka o ala ɗo ha o maƴoyat Oustaz en ara mi anda ame yaafe ma Oustaz en no sa'a tun no siifa no tuɗɗa tumenna alhaji ari mi yaali
almashhuru la yusma wiɓe portoɓe dugulaɓe fuɗɗi gañade e dawa maɓɓe ɓe meeɗa gañade sifaɗeɗe ɗona ɗe yiya boy wulliroyay ɗe janggoye wa bada lahum min ɓurkanagol makko ko ɗon ɓe men ɓe no andirano ɗum ɓe ɗowtayno on tigi ɓe si o fokkiti ɓe jaɓa sawdu ndu e koɓe jaɓantanoma o siko mawɗo ko tuggoɗo ndu ka ɓe jaɓay satadene ɓe jaɓa sawdu ndu ɓe ɗowtamo si ɓe jokkudemo gorore ma ɓe hokkudemo mbuuɗi ɓe hokkata yeeso ɓeygude ɓe ɗowtaymo ha ka fiɗa ɓe ƴettata kadi gorore nden ninanani ɓe tetta ka kor yaari caabi ma ɗum honne kaaki banɗara ɓe monna ɗon gorore nde ko ɗum waɗi paña maɓɓe o pañahu maɓɓe ko ma botiru maɓɓe no wotere no toon ɓe ƴakkata gorore fotore hoore bobo hum konduɗo nden noon ko ɗon wogidete toujours ko fiikon yimɓe mari suddare si ɓe heeɓi suddare moƴƴere ko imma ko ɓe nelda karama ko maɓɓe ma ko ɓe marana koɗo si ɓe weƴƴitan anda son faamu aray enen ɗon mi tañjini ɗum ɗo feƴƴanoma si aawi aɓi ɗo koɗo ara usagen ko ma ɗum alaji ma bappa konto tipporɗo bappa ma ɓen nanda teɗa on to tipporɗa joni an ɓen an ɗajiwanoɓe ƴettude an tigi addaɓe ha ka woni ɗo on tuma si tawi kamɓe tigi ɓe inna a moodi aray ɗo o hiɗa faalayi woni ɗo bappa kono ɗo hawran taala kono haray a waɗi juhudul mo gilli ko mashkurum haray e ɗiɗo nayi wiɗen immanagol mawɗo mum baaba en mum ka jooɗiɓe tooɗo kurkanagol ganndo mo janngata e juuɗe mum karamo ko mum e landagol e ko annda ko e ami kurkanagol koɗo haray ɓe inni neɗɗo tedduɗo mawnitinata ko ɗi athalisu asara wal akhir sappo e tati on e sakkitoro on biidnillah subhanahu ida sadafa cheikha fi tariqi si o ƴawodiri e karama ko makko no wiireteni ma o hawrodiri e karama ko makko e laawol makko badahu bisalam e o wiya min kadi ɓe renala enna min kadi ɗa ɓe yiilan ɓe salminira min kadi ɓe salminta huwa yabda'u bicheikhi bisalam kanko tigi wiyata e usaja salama o salminata o jama faame taw moƴƴa mi yetino ken nane enen ko bindi ɗin ko yewtata kon en yalti toon feƴƴanoma so hawrodiri e karama ko makko e laawol bada'ahu bisalam o kanko tigi fuɗɗanta karama ko makko kanko wiyata usaji cheikh ma karama ko en assalamu aleykum wa yaqsuduhu bisalami in kana ba'idan o faandomo inna oustaz ko onon tigi mi woni hiwrade assalamu aleykum wala yunadihi kono ko salmina o wiya to assalamu aleykum nayo wi usadage wawna ɗo e raɗe nayo noddu wala yusallimu alayhi min ba'id wona yo salmimo ka woɗɗi koyo dogo ha o ɓattomo o wiya assalamu aleykum wala yusallimuhu min wara'ihi kadi wiyati kam ko neediji ɗi tawata wona ƴenen ɗi faamuɗen anno sa witiri ɓaawo goɗɗo pidi a wiya sal wonnono ka sa hulɓinaymo haali ɓaawo ko yaara ha yaltita yeeso makko wiya assalamu aleykum bal yahrabu minhu o ɓattoto e makko o salminamo wa yatagaddamu alayhi o arda yeeso makko summa yusallimu aleyhi wala yasiru alayhi ibtida'an bil akhdi fi tariqin hatta yastashirahu si kanko e garama ko makko ɓe yaade nokku goo on andi ɗo ɗiji goo yii ko gollode muamala wona yo wi masalan joni menen Konakiri ko laawi ɗiɗi tum ko imma awa ko imma wiya autoroute ma wiya hamdallah ɓenni awa tigi tigi on oustaz min mi faalaye rew ha ɓen ɓen rewe gottoɗo ɓene ye oustaz jagawnoon famande saare anani yewtere fewɗo ɗo ha bimbi ɗo autoroute no rewa rewen hamdallah ma karama ko ma wiya hamdallah e jakka noon on andande saare embouteillage ko on ɗo an a faama a hoynino karama ko a faama a hoynino karama ko ko noon wa yataaddabu fima yastatiru so karama ko makko kadi diisinike-mo en rewa e honto o ne'oda e diisinande karama ko e ko karama ko makko diisini e makko ko birraddi al ila ra'yi to faala ruttude masalan karama ko makko wi rewen autoroute o wi a sayko min feeñanimmi hara sago ɓenna min no feeñanimɓe no rewen hamdallah wonno no gasa hara
embouteillage ɗuuɗirato par ce que sa wi ala few ara jofiɗi ni karamo ko maga ɓe yiyoɓe o rew ka woodi ton accon ka ala to kono wiya no gasa embouteillage hara ko ton ɓuuri fanɗude ma embouteillage ɗon ɗuuɗira tonno wona wigol ma on ton rewata ka karamo ko ma sambe go wala yaqulu lima ra'ahu cheikhu wa kana khata'an hada khata hay si ɗon ko faljere nayo karamo ko ma ko wi ko yii kon e feere ene honne ndete ɗum ɗon ko ara noon ko faljere goye fof no reeni ɗum hawa hattal majanina hay feetuɓe ɓe no reeni ɗum ɗon ko faljere kanko naayo udditunde ko makko ina usade ɗum ɗo ko faljere wala hada laysa birayi wona yigol ɗum ɗo noon na feere mo anndi kam nanno sudda tawi yani ɗa honno ko ɓeynata kakaɗaɗe o anndi yiwno ɗon ɓenɗo gon ɗon onne ndete ɗon ɓeynna tun awa yahin kindiya hamɓe tigi ɓe adde alaka wiide ɓana e copptede jogiɗo wiya ko fewno ɗo ko kindiya ko kaka rewete yagol kindiya maya fan ko buɗeɗa daara ɗon ɓenna mayi nde hewtoy ɗo o ara ceerno tigi addoray ɗon ɗum ɗon ɓuuri a wigol hada laysa usage ɗum ɗon na feere ni fewno ɗo feweten kaka rewren kaka bal yuhsinu khitabahu birradde ila sawabi yani o moƴƴina yewtere makko nden e ruttugol karamo ko makko faade ko hawri e sawaba ko ɓaago wiyata sawabu ko hawri e ko ɗaɓɓa ko ka gawni wingol mo yadharu li hino feeñananmi min annal maslahata annduno nafoore nde fi kada wona rewrugol wala yaqulu arrayu indi mi feere moƴƴere nden no ka anɗo hada kada ko ni wasibuhu dhalika ko nandi e ɗum ɗo ko du'a heddi ɗo ɗum ɗo natruku hada li anna li cheikh wal mashayikh kalam ala hadihi niqat aray taalibajo arno on qissa wande piiji ɗiɗi hersirgol janngugol en adday ɗo qissa 1 minute adden kadi ɗa 2 minutes wonata ka hawju heɓugol fuɗɗoɗa faamude tun hawja accide ha karamo ko ma heyɓe ɓe ara kamɓe ko no jeeya ko tardinta duɗe ɗen ɗo ɗeri ɗi wallinama jon wallinata ɗeri jol ko taali ɗi no jeeya ko won tardinde duɗe ɗen hande karamo kojo on ko heyɓe tun yangodata jon noon mi waɗa noon misal ɗo tawan kerɗuɗo wono sortade yaha sincoya duɗal no yaade ɗaɓɓa jamɓiya no yaade ɗaɓɓa amo assata no yaade ɗaɓɓa juulita yaade ɗaɓɓa an a wondata e kelɗuɓe ka duɗal ñande wo ko arɓe hiwragol laawol jududu daiman anta tuwajihu haula jon noon karamo kojo on yango haaron ka ɗum no wayi tawa honɗum a jiitagol on tigi wona a janɗa maaya o heɓa kadi goɗɗum ɓen on yangode tegu o yangoda on ɗon kadi ha on ɗo wawa golle on kadi waalo maaya a andi ɗo janni si ɓiɓɓe ɓe o heɓi janɗuɓe ɓe fo maaya janɗuɓe duɗal ngal on ɗum o wawɓe ɓe suka kendejo o ɓaydi karma ko makko defte ɗen fof fiqi ha malikiya ko waɗa koma tafsir qur'an tigi tigi on kala ko karma ko wawi makko wawi kon no woodi ko heddi par ce que ɓenni gandal no wawiwa mangore defade yaafo ɗon a habbaki mum karama ko jonno on ti jungo ngo ngattuɗa mangorde ton ko yo wande ga o ɓilla ko pucciti ka hakkude kolli ɗo wo metta sa ñintini ɗum no heɓata ganda wandi puccitagol ngol ɗo si ɓe wajonnima darsum gokkum a wiyata janggo mi aritata nde wonino ɗum ka bindi wala yasudduhu dhalika an mulasamati chey aray sa heɓi gokkum hande a heɓi gokkum janggo a heɓi a heɓɓidiri ɗum ɗo ɓiran kum heewa joni suka on wi goreɓe makko ɓe ginna an ha joni ɗa jooɗi ɗon ɗa yango ɗon a wawi jangude a yata an kadi siccoya duɗa ñande go ari o joggino ɗum ani karam ko faala waynade yo newnanam mi hoota ene baba accu wonɗen ɗo wallodiren seeɗa wallitoɗami mbaɗa reeni ko min tum kanko o famadi karmo ko makko ko jonnimo ko yona hay 10% ko heɓi ko hay 10% ko karmo ko jom mari ko ngo heɓani
wonoyi kadi balɗe andi tum ɓe inni si awri onna sonnajo falama iwde ka moodi mum ko wajiɗama o yaade o wiyoyane kanko joni o faala yaade ɓenne aga si baba a wawi yaade joni kono ara wiɗo faalama nelde ɗo e ceerno kaari karamo kojo ɗimmojo maɓɓe kummaluɗe ɓe windi andi no toon ɓe winda e laara ɓe toɓɓata ɓe windi iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ɓe toɓɓa toɓɓera e fof ɓe ƴetti mboɗi capanɗe joyi ɓe wattide punkaydi on ɗon ɓe waɗi enveloppe ɓe kooli seedey mo ɓaawo heɓi gandal anndi puppuɓe ɓen suusata udditude enveloppe karama ko mum o ɓe wawataɓe kono on ɗon ɓaa joni o ɓattike jullere karama ko makko ne kono anndaali no ɗe hewtirte ɓe ƴetti on leetere ɓe joni o yeyaka ɓawogo ɗum o udditi est ce que koni haandi o udditi o tawi kaydi on ko no windi toon takka ɓe windi ɗi toɓɓaka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kono toɓɓe ala seede o wiye ari bindi o faami ko ɗum woni fandare kono tawi jakana ɗum woni toon ceerno on tuma o ƴetti noogay ɓurɗi o ƴetti noogay watti ka jiifa andi ɓe mawɓe no sikkude pour kaylan ɗo e sikkude si ɓe windi ɓe toɓɓaali mi ronka e faamude ñaama e o noogay ɗo mi jolne a mawɓe ɓe a capanta ɓa mawɓe fuuta ɗon anndi no ne'ino needi o haysi woɓɓe no woodi sa jonni goɗɗo goɗɗum o jonnoyaade ɓe anndi a wi a minen no toon goɗɗo ɗuma ɓe wiyay hiiɓe henndike fiiwota ɓe waɗ oya probléme onaɓi capantati o jonni mawɓe ɓe ɓe yaltini lettere o kaydi ɓe jangi ɓenne e baba ko koɗo ka ceerno kaari ɗon ko almuudo kono ɓe yaɓɓe baba almuudo o wi komi almuudo ɓenni wa koye ɗe balɗe arɗa ka neeɓi ɓenni o neɓaade ɓenni wa he awa letere on e ko woni ka ko luutoniri o yaali numéro wo ala toon na arabu na anglais na français o yiya toon ko iyaka na'budu wa iyaka nasta'in jaago limore mbuuɗi e inde moɗi jonna woni toon ceerno on tuma ɓe inni ari o ari ɓe inni ko ƴeɗo adduɗa ɗo woni wo ko cappuɗi capanɗe tati oy ko ɗiɓe jonnumane woni wo kono ko ɓe windi ga ko capanɗe joyi e capanɗe jiɗɗi kam nane mi falduno ko capanɗe joyi o jonni ɓe o ƴetti noogay o tawi ko capanɗe jeeɗi ɓenni o aha ɓenni o ko capanɗe joyi ɓe jonnuma woni ɓenni o aha ɗo ko capanɗe jeeɗɗi windiga ɓenni o a bindi fi mbuɗino toon ɓenni o ari ɓe inni jangiɗo baba o wi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ko iyaka na'budu wa iyaka nasta'in woni ɗo ko ini ko iyaka bi abdin wa iyaka bi sab'in miɗo immini kama yani o nennete majjugol hikon wondi e mbuuɗi capanɗe ɗi andi bawol noon ɓe wattimo bawo sababiɗo ay bawol ma iya andi ɗa wawi de jiitu bi waɗaki aw jiitu bi fudusi iyaka bi abdin miɗo immini kama toon jiya wa iyaka bi sab'ina haray himo yaadude e kama toon capanɗe jeeɗi ɓe inni o addiɗo addinoga heddiɗi yaa fuɗɗitoɗa jandude ɓe inni addunogay heddiɗi ɗi yaa fuɗɗitoɗa hiɗa wondi e sifaji tati woni salasu mo wasafat damim gogon taw ko a jaari a ndaɓi ɗiɗi a naa neɗɗo amin tati iɗa yawi karama ko nani wawditatano lettere ma ɓe inni yahu fuɗɗitoɗa jambude o fuɗɗi ka oɗo to mo wulla ha o wewde haray ka sakkitoɗum e qissaji waɗɗi fuuta dialo mawɓe ƴettino alluwa tawi ɓe woni andi ka yahi ha tawi piiji ɗin andi wano fokkitiri ɗo andi ka fokkituɗen ɗo yaha andi wiya wolta kam par ce que si tawi yehi arɗo o landike dadi arɗo o en andike dadi arɗo o landike dadi tawi an anda dalil ay fuy a wiya joni mi wolta
parce que a wiya mi watti e sooke mo ko ari womi watti e sooke mo an koye sooke yimɓe tum an a wattata e sooke ma seeɗa ɓe waɗi garan buubu ɓe ƴetti andi adi le ɓe fanama janngude ka ɓe ƴetti allu ɓe waɗi ka dewnarki ɗo ɓe additi garan buubu ɓe lundi caangol ɓe ƴawi han sangere ɓe taƴi misiide ɓe yahi e misiide goo janngugol fii ta ɓe ka hoɗo ɗon anndu ko janngugol ɓe anndi mawɗo hersa ko ɗum waɗi si mawɗo no fii no dude e sukaaɓe a ndaaray tawa o ɗuuɗata lamɗitaade kanko o ɗuuɗata rewtaade par ce que aray balje ɗen no ɗuuɗi mase ɗen no ɓoyni ko nannditata ɗum ɓayri ɓenni ɓeɗo ni ari ga faaɓe yo wallitolam ɓe inni awa ko hon to faalaɗo yomi wallito on to ka defte ka ko kaamiɗo on ka ko defte jewɗe ɗen ɓe waɗi ni ɓe sorti alluwa mo ɓenɗi woka e ngan ɗo alluwa mi faala yo fuɗɗanolam ka baasi ñiiɗe ɓe maaki e ko yatti ko ara so seeno to ɗon noon mi yiyano alluwa ngal ɓenɗi waari miɗo suuɗi ngal ta yimɓe ɓe yi o ngal waɗilan hen ɓe yiwo ko nawnaare a heɓi nawnaji ɗi suuɗugol anndi taw majjere nden ko nawnaare moolanaare suuɗugol ma kadi nawnaare nden ko nawnaare kadi moolanaare ko ronde alluwa ngal ronde ngal rondo ɗon ngal yaho haa ka hoɗo moɗon to foyiya arton kadi on tuma noon uusoɓe holli ɓenni ɗo mimani firo ɗum ɗon la tata'allamani yani mutakabbirun wa mustahi mustahi wa mutakabbir mimuji ɗiɗi janggata mimu ara noon no wiye mutakabbir neɗɗo mawniti mimu ɗimmo on mustahi neɗɗo hersowo e wiya noon yon tigi titonti makko ma yo wuulu yo faala ɗe haalaji yani ɓe tawata hersata aray ɓeyde wattande hilla hande yimɓe tanɗo si yawike makko a yawa sonnama e geɗal ma e taalibaɗo si ɓe tato teddinima si aduna on fof yawike makko a tedduɗo ko ɗum hayno nelaɗo loro sahabaɓe maɓɓe ɗe taalibaɓe maɓɓe nene fatima e woni geɗalɓe maɓɓe nene aissa en nene ummu salama e woni sonnaɓe maɓɓe ɓaɓe teddiniɓe ko ɓuuray siyankoɓe yawiɓe lorriɓe nafaade ɓe foy haray ɗen honno faade yewtiɗen ɗe toɓɓe ɗo ko fii gandal ko wonɗen ɗaɓɓude kon yen heɓu ɗum hara kadi nafdoren ɗum ɗon la ilma illa bitta'allum gandal wawata heɓade hara wona honnedima kadi sa yewike karamo koɓɓe ɓenni man istahaffa al ulamaa dhahabat akhira wa man istahaffa al umara dhahabat dunya wa man istahaffa al ikhwana dhahabat murwatu ko abdoullahi ibnu hannete ibnul mubarak wi ɗum ɗo kala foygintinɗo karamokoɓe makkoɓe karamokoɓe ngafan donc umuman lahara makko ya bimana moƴƴere makko ni kala foygintinɗo lamɓe ɓen ɗum ka naa lahara ɗum landaki an abi hurayrata ɗum kaga aduna ɗo on tuma aray ɓe inni wondema ono onde nette koko bayagal makko ngal ɗum kañum honne nette e ɗuma honno e nette man istahaffa al umara adabat aduna makko waɗi o wayra yiide naande on neɓay gañorde wokkude tati on kala foygintinɗo siɓɓe mum julɓe ɓen moko bayagal makko ngal yahay wa ila huna naqifu inchallah ana altamisu minkum almadira wa astafu minkum bil kalam aray ɗen toro allah tabaraka wa taala allah faami en aray e ɗeɗo toɓɓe newnana kan en gollitirgolɗe e meɗen e geɗalɓe meɗen ɓen e sonnaɓe meɗen ɓen e kawtalɓe meɗen ɓen toro allah tabaraka wa taala yo allah waɗu on sabu islamu a tawhidu wa sunna ɓanto e ɗiɗo leydi allah ɓuttinan en leyɗe meɗen ɗe fof danda e guere ɓe sukaɓe meɗen luttuɓe e oɗo hono jarrabuye ma e oɗo karisa yo allah waɗuɓe yimɓe aljanna ɓe mawɓe ɓeɗo ɓe fayɓuɓe ɗiɗo masiboji ɓe ɓiɓɓe mum faati yo allah waɗanɓe ɓeɗo tawa hara ko teddinayɓe peese maɓɓe yawma alqiyama yawma la yanfau malum wala banuna illa man atallah bi qalbin salim ɓiɓɓe maɓɓe heddiɓe allah waɗu barke e maɓɓe ɓe gaynaɗi jiidaɗe ɓen allah okkoɗe ɓe lorto fuɗɗo e moƴƴude ɓe karama koɓe meɗen wonɓe ɓurkanade diina kan ɗo
hakkude fiinugol e jindugol e jannugol e waajagol e to Allah tabaraka taala yo Allah waɗɗum fi misani hasanati onon kadi wonɓe accitude morne yani morne moɗon fowtigol ɓalli moɗon accita yewtere moɗon accita ɓiiji mom dagiiɗi ɓuri arano ɗaɓɓere bindol yo Allah hokkoɗon gandal nafowal yo Allah waɗo emen fof yimɓe aljanna yo Allah hokken husnal khatima hada wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanahu wa ta'ala sehingga wasiyyi dan doa babeku saya nak orang dulu di orang saya itu Yesus Subhanahu wa ta'ala yang ada di hukum sampai semakin dia orang kiamat bahwa bagi program makbelan kuliah di makbeli oh dari agama oh jujur nama dari lewat hukum itu yang dari oh jalan nanti doa di bedui hari Allah boleh beri di zona Rio dan kok dari ayo buat bersipu ande tidur di village orang mau pergi pun boleh pergi di sugi itu yeudi pun FBI hari menjadi tiga daftar seorang ibu Abdul Babu rahimahullah bibit di daftar komando ini pulang gandal fardul ilmi wa adabi menggunakan diheng pulang di gandal ini di jemuru jami ubayani al-ilmi wa fardhi jami ubayani al-ilmi wa fardhi mau kini dia konderte jadi jika baik wayai ko hawni ko alhamdulillah sita yung ginujud dekar mo ko anda mo insha'Allah o andre seda Kuntu buku bidakkan de wonde takkude de yone hebo kadi de nafa yone hebo kadi de nafa kono wonde takkude ko miden faala yo hebo miden faala si hebi ke yo nafu yo fiira hebo e muɗum yo barki hebo e muɗum yo batti hebo e muɗum aray noon no waɗi sartiji aray ko yoga e sartiji mum e neediji muɗum ɓe ɓarkinani en aray Allah tabaraka wa ta'ala asuɓe faamugol e gollitirgol lekki kimmoye galabtani dokkeɓe ɓen o hawride e laamu ɗo reedu faamuɗo o bisitimo o yeetoto makko ɗum ɗo won nawnade nden ko ɗum ɗo woni lekki kin ko ni lekki kin ƴettirte andugol ɗum nawnade nden e andugol ko ɗum ɗo woni lekki kin e andugol ko ni ki duwa ƴettirede ɗum ɗo duwa nayonade aussi ko wonde tuma nafoore nden heɓoto e ballal Allah tabaraka wa ta'ala ko tuma o ƴettiki lekki tawa kadi kono tinɗinirano so ɓurtini ko ella wonata ko nawnaare ɓeydo ko si o mankini o ƴettayki haakilanna waɗo manki laaɓi tati oɗo ɓeyde nafoore mum aray noon ko ngal kuulal e on anni e waɗi si kala mo koɓe gila yewdani ɗum ɗo ɗen geɗi gissa hakkude annabi Moussa alayhi salatu wassalam e Khadir kamo koɓe no ƴetti neediji gandal fuɗi ɗuɗuɗe e nder honɗum e nder on ɗo gissa aray noon samo juuti kono alhamdulillah ko moƴƴere wonat tawi aray en turi subhanahu wa taala yo paamin en ɗum ɗo o nafiren aray janggo mo hadaram inchallahu ko simen ko wamma ka telimile ko ɗo woni monadara janggo inchallahu sen botti ɗon ɓe ɓangi hona en ko wottiri yeeso ɗon ko kadi ko honno aray jama on ko no weltana wallahi needi moolanaadi waɗi e jama on notike needi woto moolanaadi waɗi stadi fonctionnali ɗum ɗo fayda ko awwalu man ko ara noon fayda nde tori Allah noon yo lumina min ɗum ɗo ay jama no weltana pata noon aɓe makiri ɗo ni ɓe ɗo feƴƴinɓe ko tawata ko sabu ɗum woni koɓe seeni sukaɓe meɗen e Cheikh Ahmad ka juulide ɗo wonno o ɓurki keɗo ko moolana fo maɓɓe Allah tabaraka wa taala yahoɓe o waɗa aljanna ɓortode maɓɓe o arsina enen ka tamtugode ko yiɗi o weltori
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امير الدعوه واليوم عندي ان شاء الله أرى ويدتاك في برنامج جامع برنامج جديد أرى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sajen garga da moda armana min taw nandi min taw ko mi yawo mana ya nani o kari min no ko mi eti na neto karamo ko na awa da barka ni ga ngawa e wallo do no sada bi so e ni man no to yiti ko di ko ci ka ni fi e man no na bana arabu ni ko mi no ko yo